langa wa e lo nei leo langa ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma I le ala Sila mai ia I nei mea ua o fai O laulo I foletu ma mau o te tau atu Ua o fo I mai ai Wa umatua si o uola Fasia I taifa I tionga Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai o mea sili sili Ia, tarufa lava le pa ia bawaluga o le whaafoga tāpua ia meise fo I o le sila mai moa alo tātua tunuu I le nei tae au fau o le aso tonai. Luas fulma le ono o le masina o ke topa, lua afe luas fulma le wha. Ina ua toi luas fulma le 5 minute o natale o le itu lai tasi. Pa malu luatu. Whai asi pisi te leo le awala. E vave usu mai lava. A o le mea le nā. Ia manatua fo I o le aso le nei. Wheta loloa I eile atunu. Ma ngai atu fo I isi vaenga o New Zealand nei. Ma le atunu nei. Moa lātou tā whaonga ma malo longa. E whamna tuai le sao tangata whaingaruenga uma. O le ale tu ai ngā ngaruenga e tinga lue e. Ma tau tua ma ua unai. O le so e whamna tuai. Lo sao tā ua le nā. Ile ta mau a inga o le nei atunu. Ai maise foi. O le ta mau a inga lavo. O ia ma lou a inga. O me tu uilunga o le laulau. Tau mawhitanga. O me whai ei whala velave. O mono tanga. Ia e maise le tautua ina o le kalesia mana me whai. E le ngata I New Zealand nei. Ia o tātou whai ua motu ma le taula. Ma le aitau ma lele le tautua o lo whai pea. Ia so uma, ma so uma. E le tu ua lava. Ia le nā la. Vi ia le tua. Ia lo nanga le lei. O mwhai o na tātou toe pe nei. Ia o tātou whiloa I fo I lumo le nu. Ua ele o tua o le nu. Whiloa I fo I po e o manu. Aile o pu e o mala. Sa au whala le lei le atua I lo wanga le lei. Wha tele ngese peo lo to sa. A o lo o mua mai. Lo o lofa. Wa fusia ai le fau o malo. Wa ala whai lo wa tenu I whanunga le lei le nei tai au. Le ai le beo le fulu lo le moa. Wa mai bui o le o le kama. Ai ka le vai makua si kamiki. A wafo I leise scientist. Leise poto. Leise si malo si anga na te whaia le mea le nao. Ua na o le atua e ona whaiva ma malu. Ma whaiva pa ia le nao. O le wha moe I a te oi le po. Ia whaisau malo longa. Levan ka whaolo whai ai I mea valeo le laulangi. Ia ona toi wha te I leo oi le tai au. Ma fangu I a te oi. Ma e ma leifua mai ai. I le soifua lau, le leima le soifua manuia. Ia, ma mori lapa o malo, e le nei tai au, le anga leo le atua, le fo I wa tāpena, le swalofi, le alofi sā le nao Samoa. Tu mua mo pule ma le pa ia I ainga. Ia, ava mua le atua le nei tai au. Tau mafa se ava foi, e ma moli ipo le tai au, I le whaafonga tāpua I le atunu. Pei ale mea mo I le whai. Ia lai kangua o whakurukuru I lou loto ma lou wanganga. Virtually. I whapea I le tua. O lau awa tau mawhalea. Whaafteilo wanga lei. Sa e whaatafa I ni au vale. Ia ma e whaamoe I le peau nanga vale. I le soifua o lau atunu. Mai maunga te tele se I o I maunga iti. Mai o na ao se I o na iu. Whaaftai o lo mātou. Maua le ola ma le malos. Ma le awa noa e whaatino ai o mātou tiute. Ma whaiwaro filima. I le nawa yaso wa tuana. Iatu ma ua. Nganga ifo ai whaiwa o Samoa. Ia a o le nganga e whaiwa o le au whainga luenga. Pa ia le atua le aso a tai au. Ia a wā. Le tuto ina o le la auma le niu ilo tātou vānu nofo ma le atua. Ia ma mori tāru sanga.
ia mafola le upu taua mo le ola mo oilili la unga mo fosi e kopo kaio ya la e fai a kala alisi o wali inga le papunga ingu ai ma a reo me luk ia na tau fai au tino so la e po ila ai le famunkunga a oi re ai ia ma misa o lo maku fo le lo le au alofa a lo kau kala o ia mako e kare si o ke o ka foi a kwasi si koume fetu ai fo ile mali o winga o le tangata e o mai lo le farisa o te unga o mea uma fa pena ai o so fa ki apolo le skinga i se vai muri umi fo i o le skinga fa mai wa ka ingo e val mama o le mesa wai i Samoa ma ale umi o nge muri o se vai o to vai e itala arisino makua ke au fe melankala langa o te bio la tite o mai no umatu te fa longo itala ia ato ina mo lo matu ba kala arisino makua nga fa masi va vai ku ele ngale vai fela e fu ruor ngi kai ave arisino makua o le holo mu walanga o fu mai lama singa le fu ko o fu mai te vai me va vai lo matu mto ina ia le na tala mali e tātou te wheno i fu ni tai au. But that is reality. E whaile whale sāvo le o isi aso, o te mana tua aso ia. O le si e kare, o le si nuu. E whaile whale sā mō lātou whale fusu. Ai whaile aso sā mō lātou whale fusu. Mō lātou aso e whetau ia i ngā le whale sā. Ia le lei. Sa au whala le lei le tua. Le tua o le lofa, le tua o malo. Lea o tātou toi whiloa iei. Male fia. Kusape e ongo aso le vai aso ma ke ngā lue mara o kamo o la auli wātu o na taulangi. Ia e lea se me lea ngā o le fia lava la tau ia. Mau o le malosi whātau nu uina ele ngā luenga. E tā whatolu o le tātou vānu nofo Samoa. E le toi tau whai atu ma tau whainu le nā tūlanga. A wā o pa ia lava whaare malo, ia o pa ia fo i whaa lea tunu, ia ai matua le tuu ia te utou. Ma mawa lunga sa vi inga o lea tua, ono o lana au whainga ruenga, te tofi whata whaita o luanga i fia, ia whapena fo ia i la tou. Ua malo lo, manu malo mai, i le ngā ruenga, sa ta se ai inu ese. Sa lātou whawhale le malu ai i le tau o swina o le ipuvai o le ola a wā le atua malona whinangalo. Ia malona malo. Ia tātou whatalofa i te mamtina matua i le nei tai au le mwhai nā rurua e awhi atu lava i o tau maota malawa. Ma utou tō whanga a wā e tā o tō lava. Ma wā vea le tio ma le TV ia whapena fo i upenga ta whailangi. Ia ma awala e momori atu ai le sāvali. I le tātou lava ngangana. Mori aku i o kala le lei ma kala leanga, o kala whaale le lei ma kala mafu e waku Ia ngai tangola ia leo oe. Filipo o leale, po whele me tuku i o tawha whele me whatawhia ingu uwelele inkang kai whiolai. Whatalo foi ate oil te mamatua, maletina matua, tu asin sina o lea tu nuu, ia, whapue moe o lo manuia o tau, po whea lava, o whea mauta malawa, ia, po whale foi o tangata matua, maota ngase. Whatalo foi masisi atu i ate o tau, ile nei fo i tae au fau. Talo foi i lunga le tātou apia fo linga, le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, awana ingalo ya te oe, tango press the like button, share tātou polo kalame, tufa le tātou polo kalame, i o tātou uso, matua whawhine, matunu ese o le larurangi. Awa a e fia ata, e te loa fo i lai fia ata le si uso, ma le si o le fia, ma le whai mea fia, o le ata, o vaila au le leina, o vai fofona, i loto maanganga o tangata, wa alu le vai aso, o sai kia i mea whaki a polo sa kanki. O te ata wai sau,
Te ngāle le leo se mea. Ai, mea whaasa kange, e whai ei, mantua le mātou wonga le ila loa i le nai asu e lua leo watua nai atu nei. E o lava le mautafono ma le Parliamentary o New Zealand. O whai e ama mea whaki a polo isikanga. E se ei le Parliamentary afio mai ia minsta ma sui foi pule uma o le Parliamentary o le Beehive o New Zealand. Se ei fo ma le fionga le fonga ftelai. Mana tua e ulu fale lota ngata i tonu le mauta. O le Parliamentary o New Zealand, o le pule. The big boss is the speaker. Ua te isto ina o speaker, Jerry Brownlee. Ioe. Ile e atu lista ngata ale mamau le mea tū mai lunga. Pe o la unga mai lunga le maunga. Ua whawheiloa i le Parliamentary i le ngangana Samoa. Whawheiloa ale whailotu tangata. O le whaiwhi au. Iau whapea lau tala. O tōsi sila lai mea ki a polo le ua ka ua hui mai i le mea lea. To tonu o le Parliamentary lea o toi whai atu le tala lea. Iwe. Ia manino fo i ai le au whainga ruenga lea. Tua a o ai fo ina wha o soa le whaiwhi au le whai le mea lea. O se mea le mi ngau. Iwe. O se mea le mi ngau. Le tu la i mawhai ni upu i tonu o le Parliamentary. O tato, we should feel so privileged and lucky to be allowed inside the public gallery. I le tatau ona toe, whaia se tala sista ngata I tonu I le mauta, o le mauta sa. Ioi, e pa ia mamalu, o lafo ia leo e haitu mai la mutu o Māori. Leo whatu sawa, e fo ilan whaiwhi au o watu le whafunga mai leo. O leo o tau talatu, ma le anganga whaalualu, ma watu le whautuanga lea, whaalaua I tele. Ia manino fo I leo whainga luenga, I le lato pitola au, o mea ia, e whai e whale uporo. Pe a whai fo I na whai se whiutanga inga I mea whapea, e le ta tau lava. O na toe si se matala langa I to tonu o le Parliamentary. Awa ano le Parliamentary leo Samoa le tu pole me lea. E tu I fua I lunga le whanga ftalai mwhapea. Mai polo whaiwhi au po o I lava le matai. Tu lai, saudu sa tini o le mauta. Wha tu lai il to ina lea. Wha tu lai il tangata lea. E le whaia le mea le na. Wha mole mole ia manino. Ma mala malama le lei I o tātou tiute. Ma tātou matawhai oi. O whaiva nā. O whaiva nā o Samoa. Ioi. Ia. Malisi mea nā lela u whai atu le temili nei. Wha ai tete. Tu lou o tau lau whainga alwenga. Ale atua olo o tau mana malama I lo tātou vānu. Nofo ma whale o polu. Pa ie a inga ma tapa au o le atunu. E le wha pe whaoa le tā. Ai na o se tutu o lalo lea. Ma le soso atu. A nga I pe o tau I le to pa ia o le pule laa le tua malana tus pa ia malana fionga pa ia. Tāwa vai au mai le ngā ruenga whale polu mar pa ia a inga mata pa au. O le lātou tiute malamata whai ioi le nai tau on whai. Nau na uwha pe nā tu le amatanga o sia. Uwha ka koukau ki o mai lo sumu lo mana mea. E sumu ai nā, mamana tua la, tasi le mea leo no uwhai atu. A o nei na ave whaaloa longa, e pale a lunga, ma wha mawa lunga, ma tū mā tie, wha ma ia, ma wha mau poe. Me le lei e whai a inga, ma paolo ma ngafa, ma le atunu, ile au whai ngalwenga. A isi teimi, e te le ulunga le au whai ngalwenga, ma wha sanga mai. Ta ofi le whaatau ma le siva loa, ma le siva tau whaia le atunu le whaatau pa ia. O le ale fua o tau iai. A ua le whaao le tāi le tō o le atua o ia te utau le pule la. Tā tia mai le tō tu mua ma pule ma le usonga. Whale o polu tutofi, a inga ma tapa au. Se isu e isia mātou e lengi se kasipo se mātou pa ufalawa.
o se lafo fo i se furuta la ta te pasese i tua. Le na utoi whamanatu atu whapena, awa, ea manino ai lo tātou vānu nofo, ai tele isi, o le au whainga aluenga tofi le atua. Hawa tele ma whaalualo i aisea, lātou te malama le lei, i le vānu nofo le tala noa tuai. O le tātou, tu tele le nā, i le vāwhenga iai. Mana tua le upu tala noa so iai. Le upu na vavane ma tutoe lo ta mai lo mafau loto ma le fatu. One i ngalo, lo tātou vānu nofo. Si ta mai upu whaingo fia o na whaaleo. E na o le lua o na matoi tusi. Ai a le lei o na tausi. Ua malepe atoa le whaleri o Samoa. Malepe lo ilalo ili. Ili se mea se leo tala noa tuai. Taunga tā o na whātino ma tausi le nā upu o le vā. Le vā. Le vā no nofo, le vā tangata, le vā tapuia, le vā ma le atua, le vā ma le awhainga luenga, le vā so se mea iai, ma atua ma whanau. Le vā ma le kalesia. Ia o toi whamanatu o tuai. Le vā, ea le lei. Se mai le nā vaenga. Ai, whaftai le tuo e wawai atu. I le watu leo la tale tasi e le tātou malo whaalolongia. O lo o fuafua e anga i mai le tātou ofisa nei. Le tamaitai. Le tausala la le lei o Samoa. Ala i malo Joanna Sulusi. O ia lea, sa anofo i nei New Zealand. Nei na ua whaalongo i le tauvanga leo le asa ili ai te tau sala o le Pasifika ma Samoa. Lea lo na nga i loa. Alua ia su e le kampani e fesosoani e lango i lana tau mawhainga. Ia, ai mai ane le tauvanga o le sailinga o se tau sala o le te wila ma le Pasifika a Samoa. She was second runner-up. Ia le alana o lo whaatalitali, ia le fio mai o le tamaitai, le la le lei o Samoa. Ia ala i malo Joanna Sulusi. Ia mo se tātou whaatalandoanga fo i le nei aso a wae tā ua. Finangalo masao tātou tupulanga talvau. Ali i matamaitai, wa stasi le nao vaenga o le fontanga o lo whaatino nei i Samoa le Jokam ina ua tāwhawha ma tāwhawai vaenga e anga i ai. Lei tūpā o tāne, lei tūpā o tinām tamaitai. Ia sa i o lava fo i tūpulanga talavo male whanau. La tātou e tāle pese leo. E sa ili se avanoa. Tanoa tuai, ele Henderson Cars. Days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, ova te lau lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So fasa i fua.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whanau witi. O tui pui le ko witi sfuriva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le furu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au nanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Ya, toi whatalofa ia te oe I le nei fo I au uli o le astonai I le tautua o le nei le siwfongo Samoa, le radio Samoa, sfulima I vitonu wa mo iau kilani Malei a tau sa vea a whapea fo le sunga la uli Isaac Paunga ia ma le tātou por Kalambe o lea ua ngā ngaifo ia whaiwana nafi a o lea so ia o lea lofisa o tō mua mapule ma le pa ia inga ma te pa au ma Samoa I le Tanoa Ava e te maua ai le sao kako shoot straight ale mea a leo whatasi mai ia le tua whine ia ati mai le tātou whale tāwale o le Henderson Cars ia malana tautua fo I le nei vai aso whatalo whatu ati malo le soifua manuia ia te o le tua whine ia malo soifua malange masavea ia whamua sa manuia le nā vai aso nā mailo vai aso ia o se li pote atu le vai aso ia whai Lavashe pisi savea ua lasa fo I aso fia ia ua tele lava le malo le suni o lo whapeona ngā solo mai I le maso whale taavale a palain taavale alo wha waupea on tau wha ngā ina tangata I e so tai mai le Facebook page ma le tau YouTube channel la ia sa le ia pe o le maso Facebook page le whapeona to tele le malo le suni o lo o anga I mai ai ia ma meli mai fo I lunga le maso Facebook ia whaapea le maso falta avale ia o lo mai sao a ia le malo le tunu I le maso ofisa I apalai sao la so sa avale ia o nai o tato a ina la lo I Wellington o Christchurch ma Hastings ia le whaapea ona ngaso solo mai I le verso ato ale nei whaasumulia lava le maso falta avale I le malo le tunu malo whaftai o le dai moa le avanoa tō te sosoni I nai tangata nai malanga mau mai Hamilton, Tokoroa, ia whapena fo 11 ma Palmerston North e aini kon kala te fau e ono whamia ina masaini le so ia sa le ia la sa nafi savea ia elima le ia customer sa whapea ina saini ana sa vale la sa nafi elima ia o le tolu sa malanga mai la loi Wellington ia male so alua I la loi Hastings ia o customer na so lima sa vapea ona saini ala so kon kawase ya nafi ia e so alua na nei ia e malanga mai North Shore ia manai sia ia malo le sino lo vapea ona ngai mai I lunga nei au kilani malo whaftai o nā lava e mwhai lau tō sosani fo ia I lātou whale tonu ia lātou ingoa o no meo le tōngia o le aita lafu ia ai o lo ia ila wala mwhai e o no tō sosani ia sa le ia mo le malo le sunu o ai pe o so tere na le o nai o tato a ino fo I o lo wha pe o na mana o mia lava le sosani fia maus tāwale ia ai pe o le lave le nao le o le leanga o ingoa
so e whailoa tu pele marura tunu o mātou e ova male se fulu a mātou finance. Lo whapea ona mātou ngā lua whātasi le temi nei. Ia whapea fule mātou a ia finance a le Henderson Cars. O lo iai lava le mātou a ia finance. O le mātou option 2 na e whaonga mo le marura tunu. Pea whapea le anga le ingoa. Ia a le tali mai ia mātou finance ia se fulu. Ova me se fulu. Ia o le afa o ngā lava le mātou a ia finance a le Henderson Cars. E susoani e tuai le malora tunu o lo whapea o na mo o mia lava se taawale e whioa i ai. Malo, whafteitiri lava mo le tali poti. Whamanatu le atunu o le a whau pea o na tala se ia pa ia i tu la o le fiafi. Ia whapena fo i le sapati a tai au. Ia, ai le i wha umalia le tā prokalami wha mo le sabia. E wha manasu asu le malola tunu o le maso whaalabiloa le whaalu te minei i masa avale i e tolu. O le maso youth le piki apu le whaalu lava le te minei. Ia le maua le whaafeta la me alofa. Ia o le maso SUV 700 o le fitunu 4. Le whaalu e le mea lufa tupe e lua whita la. Ia ma le mato Scorpio Kiwi Edition. Ia le whaalu e le mato mea lufa tupe e lua whita la. Ia le ngasa i lea o lo iei discount o le whaalu le loa a mato na whaalu discount o mato ta avale. Mo le Kiwisimasi. Le lalata mai aso fia. Ia le wa whaalu ia discount o mato ta avale. Io ai lava o whimana o miso soani i a ngā i mele Henderson Cars. I le maso tuatu si tasi iwa wha. Cavendish Drive i papa toi i a po le maso numerated phone o vali se lau. Fitu tasi. Ia pefa o ngā mai fo le maso Facebook page Henderson Cars. Ia i le messenger. E email i mei ai po le whailoa mai ia se taawale fuolo whapeona. Mana e apala iai, ia o tali po te tui nā savia, pasai lava mulo vanoa. Whafteitiri lava ati mo le tā whaataloanga le fo ia uli, ia manuia te leo whaiva, ia mga luenga o toe, tā whelo i pēa mo lewa yaso e whaasoifu ia mo le te mnei. Pasai lava savia manuia sa pasa sai au. Ia, mo le lei whapena fo. O le tō whine ia ati, mai le tātou whale tā vale le Henderson Cars, ia e te maua le tuatusi se lau iwa wha Cavendish Drive i nā i papatoetoe i manukau ia ale o le nā avala au le nā tu telefoni le se togi o valu se lau fitu tasi po le o valu se lau tolu tasi ia sini molto mai tai o ati ia mo se so swani mo le au unanga ma le tautua a le Cavendish Drive. Oi, ia po le Cavendish, tasi iwa wha Cavendish Drive, i papatoetoe. Ona o mai leo lau whamtalanga. Ai ua iei anisi o le tātou sala a lauli, a whai olo. Iei le tumai tai, ia e manai o me siri nda ua, le whai mai a lisi o liam. Ari so alo sa vea. Wa e nofo foi ma e whaapito manu ia tasi ma au mai le teine sa maunga e. E whaatala noa o le lale lei o le te wila ma sa moa le sa ilinga le sa whai e tunei. E si kako wawa aila i e. O le vaso na sei mawai atu nei. Sa moa se sota inga male sunga. Ia fata maulolo Wellingtone Malifa. O se ali tu stala foi, ia ma o se li foi na te pulea se kampani e lomi ai ia le tele o tusi, ia ma tulanga whapena, newspaper, mea lava tau printing and publishing. Mai o le nei foi te mali, atu ia taulangi o le sunga tui sa mau. Loa o na mātou mafuta mai le aonga le kolisio Samoa, se i o atu i le taalonga la kapi, o le autele, o le a skopa, ia,
whaatasi e masitasi o na uso le li loia. Ia le ulua ia li I tasi malifa. Ia whapena fo I no lato uso matua. Lea o lo o wha ngāio ia. Ngā ruenga tūstala. Ia ma le whaasaraunga. E peo na iai ia le fionga. Le ngātua I tele. Sano malifa. Male newspaper o le Samoan Observer. O le whailo ingala lea. Lea la atu u e whaile asunga fua a ua umana maa sotai. O le whaalau I loida lea o le tusi. O le tala whaasolo pito o le taalonga la kapi ia ma taalonga whaitau lia. O le se lau tau sanga talu na tau nuu le la kapi I tutono Samoa. The history of 100 years of test rugby in Samoa. Ia, au te li wa le tusi. Ai, o leo te talitonu. Whamai, siri atu le se lau ia ata tu wai lava au uma o na te wafolele na wha mauina o ni ata e lanu atu ia, lana atu ia, ina ia mawhai o na wha lawi loa I le atunu. Le tala whasoropito o le neita alonga. More on that later on, a leo whatasi mai, ia le tō whine. Le te mai tai, le tau sala, ia ala I malo Joanna Solusi. Ia, au te whaatalo whaatuai, ma le nganga whaalalo, ia ma le nganga whiwhia ma le nganga whaafitai. Ua mawhai o na maua se awanoa I le te mai tai, ia ala I malo. E whio mai ai I le tāporo kalame. Le Tanoa Ava e te maua I le sao. Whaatalo whaatu ala I malo, Joanna Solusi Vasa. Miss Lavashe Couture. Se whaasau mai o ele whainga le kao pulunga. Ia o Lavashe, ia e so se toi ngā tauna, ia ngā pōna. Miss Lavashe Couture, ia. Lavashe Couture. O ala ia le vaenga le oi lato e whai fo I nia lato fo I fashion, designs, ma mea whapena I manino mai le ato no upo ai lau sponsor lea na fsosani tele I ate oi. Ia o le Lavashe Couture ia based I Australia. Lato ia e international fo'i, la te whaia meo designs, ia o ofu fo'i ese lava meo culture, ia o le style lava lua e me whaona pōne, ia pe o style ia o fashion designs o atinu I whafo fo'i ia. O le sponsor na, ia sa whaapea whansosoani ia te au I le awa I atu I le suenga tau sala Samoa. Malo whaftai o le ua ta amata wha o ngā tutonu. Ala ta se I le tūlanga alo I o le tā whilo inga o le memo mua whaftai tine lava mo le taimi lua o a mai lau whionga le te mai tai. Ta luona mai atu ia lea fo I tau wanga tele sa I le tau sala mala le lei o le tātou watanu. Ia, whaftai lava ia o lea lava manuia lava lea lo fo le tua ia ua mai atu fo ia tapinanga whapeon awa ia tu ia ua wawe lava leo taimi nei I nei nei asu ia ua wawhawhina uma se tema ia ruo ia o ke topa ia lea langona lava le fia mawhanga e tia ua umatusi na vaenga na whapea awa ia tuai ia le ngana lava whaftai mo lo awai mai fo ele nei porkalame le nei asu whaftai ala ta talanoa se matila ai se I ta oe ele langa lo tupuanga ia mawhailo fo I le whangatia le whafonga mai a Samoa ia lo tupuanga lo whasinumanga o nai o matua o nuu mawhio anga e whio mai I lau whio ngal te mai tai o no uloa fo I la I le whafasengatu ia le tā whaataluanga le so ia o te mita lava I lau whasinumanga ma lau anga nuu ia o ten savai ia pe ona tōtanga e toa I lau ia awa ia tu ia o te mimita lava I lau whasinumanga o te sama savai ia o lau tina o le salolonga ia mangatai vai e whaapalauli ia o lau tama o le samaunga ma le asau wata si maa nuuna ia wa o se lau sene mai savai ia o te savai lava ia o te puanga ia mātou a inga ia o soalo I samaunga ia whapea fo I salolonga e tuirimu ia male ainga fo I ngatai vai o ai fo
pulenga ia male ainga I o I ngatai vai o sa vai lava. Ia wasi sila lai mea nala, ia na tāua tele lo fisili po whea nuu mawhianga. Awa ole, sa o tamaita ile na ale tō whai a so alo, o sala masina. Ai a tā se oi ia saui a ingo mawaenga mare pule. Ia, o oi ole tele masau, awa ole ngafale na, ole pa ia I a inga awa, ia masoe matufunga. Ia ai oka. Le la o matua mi mita le teimile nei ala I malo. Awa u fo yo le so alo mal sama. O fele pito le o to ainga le ia so alo le. Ia o te sau mai I le ainga le niu. Tupu ale le niu I Samoa ia o September ia le ia so alo me laina. So ako nga yo va ia le ainga. Ia pa pe vero ante faftai ia I Samoa. La tau le nama so alo poka ma so alo silinga lo ai. Ia mas ko inga pa ko anga o so alo o so yo ma so alo setu la ko ko failan fa ko talo faftai tele la vele na nganga sa musui ai oe te alu. Ala se taltonunga na ia to na mafu se ona tupu mai le nganga le te fialu e tauva. Ia ole anganga lava ole afoi ole fia awa yatu. Ono te mana o lava le ngana ngana ia mafu angolo awa yatu te mimita o Samoa o te mimita I la ngana o te mimita foi o te puanga. Ia ono wa tatoi lo nei avai taimi wa mo te foi ia lenga ngana o tatova ai te foi ia o ingilisi ia e pe fe ona tautanga e toi mele amatanga no fina lava I le fa Samoa tautala lenga na Samoa mele amatanga se ia I foi tama fainga na ia o le tautala lava I le ngana a Samoa wa pangu ala ka English ia o le fa Samoa ia o te taitono o ia o le Miss Samoa I te mana afo whai ama whaataita inga mō tātou tamaitai pe tu planga talavou I te tono nuu mawhio anga ia awal fefe e whapero pangpang ling nisi o e fefe o lai e te tau wā ia whanga umal malo sa ukoto tonu awa o whaleo fo I lo suafo o le salamasina wā o so alo ia o le siapo tala lau tele le nā o le salamasina ia salamasina na va fefeo na alu le eisa sponsor na lase tu langa na nga I lau tapenanga ma be uma fa pena. Ia na tapena pena tua o so ina lava o le sponsor pe fe ona tali mai Lavashe Couture ia na so ani mai foi o inga pe la o isi lava competition outfits na ia o sarong lava I pole o le ta ele se tulo e so ani mai foi mo inga il so so anime te au I tu langa na pe o le popo ia o le tapinpenanga atu o le ofu sarong ia o le atu fatasina tapinanga na ia na I uma sau le mea uma no le so so anime fo o le sponsor ia te au I whapero inga ma diela sa e soifua ne I tonu o Samoa malanga mai la ia le I New Zealand ia o hani ngā ruenga mani tautua sa whaatino I lau soifua talavou, whaatamaitai, a o le I toe taliu watu I Samoa le mele, o anisi tautua manisi au unanga sa e whenga ima oe. Ia, na o soifua mai sa vai, na o la mai sa maunga, ia, pa pena o tau ina u le kodisimo nunga leo sangata maria I vai mosu, ia, ia mato ai ngai vai te fau, ia, na o walu lava lea o ngai ia pia, ia o ten sa vai lava, ia. O lo ia na whainga luenga fo I sim mataure se fo ia I Samoa ia I peila o le Sheraton ia o le TV free fo so ia na o malanga mai fo ila ia ini ia e toi amata mo mai fo I lalo e toi amata mo mai o le o langa tautua ia o le tamaitai Samoa o le tautua luna ainga ia vai mato o na matua ia re whapelo sau nei wai tele whaososonga e whiangai pe au o mai nei o no New Zealand le tunu tele ai o lo mawhauwhaua o ia lo ainga o le atina enga i o na yo te o pidi a onga ai masif soani le I na yo matua ma ila tau foi o tapua I mai o le ala foi le o lo awai mai I nei New Zealand o le so e manuia po sa ilmatangi a wasa le o lumana I o Samoa
Malo, taua tele. O wai mai nei, ia. O lela I New Zealand nei na yo matua mo to mafuta nei po o tapua I mai lava I le afuru me ele Samoa. Ia o nai o matua lei I Samoa lava. Ia o na o au lei nei. Pe fe o tei. Ia o le so o tuangane lei Australia. Ia na o au fo ile nei. Ia o lei Samoa ia so tamana na maliu le lua tasi vai taimi COVID ia na si o tina lava lo soi fo mai ia alvi inga lava male fani tanga ile tua ono le ola man malosi pe ona o mai ia te au ile nei aso malo fa taita wotele fi lava e tate tala loa fo ile fa sama noa a lo fa fonga ia le tunu a wai mafai ona au mai e fafo vaenga sili ona taua o le whaafonga mai tupulanga televou, a wā le mele mai tauina, nā no mai a nei mamuru loa male. Ma le mea sangongo a ile vai halu lo la kua markangaka I e le toi loa, I aise tāpasa, o le mea tā ua leo. E te ilo le mea te hanga I ai, le hanga e te ilo le mea na e sawai. O le asa fesili na watu ia te oile, teimi o le tauvanga lea, o lo tu maupe lo o le ala fasili le na watu il taimi o le tauwanga. Ia o le fasili pape ona o mai o le tauwanga sa pre-pageants ia mal po fo ia o le crowning night per fasili mua ia o na lo mafau fasili muli le pre-pageants o pape o le alo lu itau itato tangata ia pape sa in matangi mai fafo po o labor mobility o po lato lo ngalue nga fa vai taimi ia ma lato fo so man mi pe tato ia o le talina ono toi fo I molo mafau tua mai le amatanga o tato mta te ola mai e le teleni oa o le afoi o le matiba o le tango lima o le ola mai ma o ina e tato matua ia o le ala fina o sau fo ia tunu I fafo e le arpi se lava wa o mafau pe I la utupuanga ina ia utua afa pe ona tu mai le mupapanga I Samoa ia e o le opportunity o le once in a lifetime o lo wa no le au maua le o lo sau nei I atunu I fafo ia e re ta lo sau foi eva ai le tele bala ma fafita uli o tato tantanga ai tanu mai lo tanu fiele apa malosi ia o le foi le I fala fasa ina o join for I kengi ia o tato feola mai I Samoa I le atina enga le o tato mafau ia I loa I le tu manga o le mea te alu iai e te loa lava o Samoa I loa lau fasino manga awa te latu loa e change loa o le mea nā lo tato vai tato tupulanga talavo ia wa te le lava suinga tau umai loa sui wa ke le suinga I le nei atunu au lo ia experience o le sau nei mama fau o lo o tapua I mea o matua ia foi pole asi fas mea ai tate mawaina tate mafau o aina ia o matua o ini mea ai na ia te ia ai pe o le fasili na lo itau ia lo ia lo itau ia awana ingalo lo fasino manga ia e lo wanga nu ia e lo o Samoa ma ia e lo o ia tanga to lo feti o fa pe ona sosoani mai fo I o tapua I mai Samoa ia afsin muli ia pe o le crowning night so lo sal fasili o ai se e fe mafata inga tai ia tu langa ia leadership ia o la uia tali na o le tato palemia o fiamena o mi mata afa ia pe foi ona o tale tuli sao tina mata mai tai Samoa sao to mai tai ono tato va ai ia o le tato palemia o le first woman female leader if I'm pata ita inga ia I mato to mai tai ia e tupulanga foi talavo ia o le ale fita o le awala lo ia o lo ia le mana ia te o te filfili o le alo sao mo Samoa ma le tina enga o tato atunu ia sa alo foi I le onga sa o tauina I le te mai tai palemia ia le na foi wa alu ese mai na ia pe e foringa mai ai ia o tulanga ao na o lo mulmulta ia I lo fionga sala masina a le wata tala no nei meta o luitau ai o le autu tonu ale na o lai ta oto I nei ia le whawai o le chaukam ia pa o le fontanga lei nei one resilience
Yes. Challenges o lo i tau ma le malo si anga e tutu mau ai i le whaatino ino a tina e le lei mo le lumanai mo le manuia o tangata lautele. O le autu le nao le choukam leo o iei nei. Resilience in one Commonwealth e a tasi le loto tasi le fatu ina ia malolosi e tutu mau e tali atu ilu i tau ma wha le tonu ta mau ainga. Climate change to swinga le talo le tau. Labour market o ngā ruenga o mea uma o lo o whaatino i Samoa. Ia mātunu uma e 5 le ono o le o le malo o taupulenga. O le ase se moi mitinga o lo ta oto i tono lo fatu malou mafau e te tau na ausia i le numanai. O whea le taunu unga le te anga ine i au tau mawhainga. Ia, peona e saunua mai i le tūlea resilience. O tatou umalawa o no tatou vae te fo i fontele le whai i le ngalue tani mālo. E se mana ia le wawa aia tu lunga o penga ta whai langi o au te mimita lava o Samoa. Ia, o peona e saunua mai ai o le ania o moi mitinga i le lumanai. Ia, o lea lava e te talo i le li. O lea se sosoani mai la o mafofau. Ia, o lea lava o tala i titi. O lea, I'm still in my youth. Lo suon tau sanga. Ia, e o te iloa e tele ia opportunities o whaatani me te ap. O au ina ia whinau. Ma awane i muta le ola tau mawhai. Ia, le ngata nalo ola tau tua i tono o lo a inga manu mafioanga. E me se lo e ka le sia, ia o te iloa lava lo in-store fo e le atua, ia se lumana i le moa. O taimi nei, o le fe o te whaingalwinga, ia o te whinau fo i oa i le lumana. No taimi nei o taimi tātou. O wheo lo ngalua i neila o whionga salmasina. Ia o le o te whaingalwinga i mālo, le Ministry of Social Development, ia po o le Work and Income, i le tū whale, social housing, ia. Na tato amata mama fo i lalo, ia o tamo whainga lava, ia mal whinau, ia le whaingalwenga i le malo New Zealand. Ngā lo whawtai tau o social development o le vaenga le sector o le housing. Ia, o te tonu e tele i o le mana onga o tātou tangata. Ai maise lava i le whale malu ai le ainga. Vai, o ko whalongo longo mai o le whi matala noa mawa salamasina i le housing. O ko langa fo ila ia le o lau le sira tu po whea le branch le naiti e nge ki o e malama fo kau la songo fua ke wakua lenga uma mai. Mai mau ke o mai e sua salamasina ma le ha pe mose ma ko whale. Ia le tau o tele. O le hasa la ngona na o yeila o whionga te mai tai. I le po ina ua sauloa mai unga. Ai te ian, wa e second runner-up. E whainga tāi o le susuanga ma le whai unga na taunuu i awa e mātango fie uma o tau la le lei uma o tau ta mai tai. Ai peisa o tuli loa i a tūlanga o whasidi. Ia, your confidence, the way you expressed yourselves, and also the questioning time. Lasa langona na o ia te oi? Ia, o langona lava o le whanga e tia male, o te lei expecting o na wa ia whapea, ia, o le ale i ungo neipo, ia, o te lei expecting me o te lave le top 5. Ia, pei lava o te ifo i le lau mai o lo ungoa, ia. No patatalia la, ia, ke ia le lau mai fo, iwa o le second runner-up. Ia ona taimi te ona vi inga mal fatai te po inga na yo inga ia me selo no pele sa maunga ma sa va ato ono le te po inga ono o te le expecting me la tau o le tu langa ai o le vi inga la vai le tu ono mo fai ono o mala asia le si la sanga o le so ina se tau sala Samoa ia I la vele I tau la fa moi o le vi inga lava ono wa tau no fo ia
ia plan whaapeona whau au whaupo ai, ia au second runner up, ia e reo se tūlanga fo I e mimita ai, o le tūlanga ina ia e lolo ia I lau sao mo lau nuu, ma lau ainga, ka alisia e whaiwhima whaataita inga. Ia au wai ma tau wā, wale fefe ma ia whinau ia awai atu I so ina tau sala Samoa. Mpor kalami whapeon whata tie Samoa. Ia alvi inga lava whaftai. Ia tau nuu tina. I personally want to say congratulations, Salmasina. Awale mele o ta oto nei. Wa ta oto tolu le seunga ma le moenga. Li tara le teine sapari. Salamasina ala I malo Joanna. O le Samoa, moe moana, o le teine asau, ia manatua foi la, o le tele masau, ia o tātou tino uma ia, ua tāoto mai. Ia, o le asau tātulunga, le asau nganga I te nofu mai mawhawhau, a tele o tau sanga, ave uma tene uporu, a whakasi ia whailonga, ma tau sala, ma mea whapena. Ia o langona lava o le fia, ia masalo fo e tate manatua fo ia e si usa ia Brianna, o le whalima fo. Whalima. O le langona lava o la u fia, o no sa vai. Ma ia ma matam whai o tausanga ni tele fo isa la whai whapeo o na awa yatu. Ia o te langona lava la o mimita o no le o sa la whai. Ia o alfa mam fa avea uma ave fu al matou nu I sa la fa sa maunga ia o tai vai sa longa ia fa pe ia fa ala palau lima asau no ole ni tau vanga ole once in a lifetime opportunity absolutely ai wa avele la awai atu e fai masau a tonu tatele I o no va ai tu o langona lo fia na yo uso fa pion tau va e mai sa la fai ia ole mimita ole fa time vi inga le tu o no ole nei sa ho pe ona mato awai atu ai I so ina tau sala Samoa ia e langona lava le nganga fa tai o no le o sa la fai ole fai nem fai sa la fai alo tai sa masina le tau ta talonga le po lava lea, ai lo toi fo I atu malua mafuta, masio tina, malua fai lua tala, ia male lua maftanga, ina ua taunu ule wha mui moe. Le ase la ngona sai se mea sa misi I ate oe ina ua le iaisi o ta mai, e whaatasi male tina o le ainga, tau te celebrate te whaatasi le lava po. Ia o le langona lava o le ia taimiana whapeona whamalau mai lo ingoana langona ina lava le personship tama I lau lotu whamawhanwhananga le atu e te awa ia o te ono se tama ana so I fo mai fo e ona langona fo I le fia mimita ona na o se o tina ia na whaian mātala ia ma I maupeana so I fo ma le toia ina ia pangādea ia o lo o sida mai fo I le atua I tamwhainga o lo tapua I me pea o ia I te tonu o e tatele o wa ai tuaia o lo o au te iloa ia o He's in my heart o le mea lava o te alu la I ai o lo ia popua inga o lo I tau stoe ina to fia o tau le whanau ai lona fia o I le whanau o le to ina malum tua ia e to whama tau ia o le matua ia o lona lua ia o lo tuangani whapeona o atu inga luenga whawaitaimi Australia ia o le lona tolu ia o lo uso ia whapeona I Samoa ia a o malewi I loa o lo tuangani whapeona a o tauina I Santa Iosefo ia o au lava lona matua ia o lima tamatau lava ia na I o matua ia o le tamwhai lava ia a wāsele le o le mātou a inga ia mai se whole atina inga o pilia o ngam whaonga ina na iok te ia o no le matua ia o tatou lo mātou whilo le matua te whanau me wa irresponsible wa e loa I le tau whamatalaina fo I lau o ta whinga ia a wau o ista mai te muli mai pe o wau la utala le na o fo I lau matua o se whanau o tō tele pe o le tangata le mua o ini matua e loa o stina I loa I tausi se pepe
Ia, ma wha moe se pepe, ma wha asu se pepe. Ia, a o le ulu, wa i pepe fo i e a wa o i na ile ta mai lo fo i ia la tau ia lofa se ta mai titi. O isi lo la ta mai ti e mul mai. Wa feo lolo ai le whainga, fo le leo ta mai ti o le wo i loa. We ile experience as parents e vai e ia ta mai ti whaaftai i le tau a veina o lo ta whinga o se ulua i pepe o le tamaita i matua o le ainga o tala whea ngai sala masino le siapo tala lau tele a wale tō whaia so alu mal whao o Samoa ai o hani hati na ele lei olo e mafau i e tauna whaatino i Samoa ai o lea fo i le savalinga mo le lumanai e te toi fia fo i Samoa i se taimi ua lava tā pena mai ai se wha moe wale tala noa mamau i me o tofinga o le malo o tofi o le Parliamentary o le aveo se tai tūlanga ese mō le i tūpao tina amta mai tai i lumana. Ia, o tofinga lava ia mawhauwhau te fo ia pia whea na usau noa fo ia o ai atu o te fia awai lava i le tūle o atina inga o whatuanga ia whai ngā whaiva ia o te mana o lava ia whata wale sao tina amata mai tai ia le ngata fo o tina amata mai tai ia whape fo ia le tūpa malosi ina ia o te fia awai atu fo ia masalo se taimi o iluma. Ia na taimi nei o lea lava ia ati ai ainga. Ia au te mawhauwhau fo ia i le big picture po le se rata mamau fo i le lumanai. Ia awai lava a tonu lava o la uia whiwhilinga mai le atua o lo tofinga o te ia abea uma se taso sui o le malo. Ia pe pa whengalwenga fo i matangalwenga malo lumanai. Ia o mea o ngā umu fo ia nai I lo yo langa tautua ia tonu lava I se aso mas taimi ia awa e toi I Samoa so fifilinga au te mana o lava ia tia e tato whato anga mwhainga whai pa pefe no o sau noa I la o pre-pageant interview na whai ia o tato fo I toi whai tato ele ma tato moana ia le ngata na ia se suinga fo I lea I le te fita no fo I le age limits o le pageants o criteria si o le sueina se tau sala Samoa e a pea se I wha a tatala leva noa I tau sanga pe tolu lua I tolu lua tau sanga ona le age limit o lua ona tau sanga I o tau sanga tonu fo I le whape ona awai atu because age does not define us as women o le tau sanga ia ele tatau ona papea loa o loa suma leo tau sanga whaangata loa ma lau sao as a woman ta mai tai I te tonu mtanga renga e mase fo I so ino tau sala Samoa ia a tonu o se uno suinga na I o la uia ngasu mawhauwhau o ia. O le sao nanga sal masina toros fulua ai le I whai alava sto lua pe toros fulua a o whai le to lua. Ia ele se ainga ona o tato va ai le this generation o te le sao ati tamaitai I te tono Samoa ia o isi ua fase fulu lava pe ia ngake koe va ai le se fulu va tau sanga ia o la utali la na ia pe a tatala leva noa I taimi o luma mo nei tatou te pulanga tala vo o tamaitai Samoa lo fia awai atu o nei vai taimi o tato va ai e tos fulu a tau sanga tamaitai le pe o le generation o tua e luas fulu tau sanga e fa pe fele inga ia o tato va ai nei taimi ua te le ale sao tamaitai te tono mtanga luenga whaururunga mtanga luenga ane malo to finga ese ia atonu fo na tau sanga ia wa mature ia e te soani fo ile sul balu to tau sanga malo fa ta ua tatal ndanga le yaso fa fonga tapua I fo I masila mai mo le atunu malalangi tafa fia tata walunga I se saunoanga mai lau fionga salamasina po lau fionga foi te tele masau. A o whaafonga mai le tupulanga tala vau I le tāua tele ai mai se lava le tupā o te mai tai tala vau o lo whaafonga mai. Ina ia whaatu mawina lo lātu mamalu ma ia whaia whaai unga le lei ia mawa ai se murmuri tai ai I whaata ita inga le lei o le soifuanga nei wau tele ia
whaosusonga ia telefo i le fidi e lamatia i loutou soifua tupu wae. Ia, ma le petia ai i loutou tau whainga. Ia, saunanga muli le lau fionga wa tamaitai talavou uma o Samoa lo whaafonga mai. Ia, whaftai lava mo le avanoa whaaro whapeona awai mai i lunga le neala leo le Radio Samoa. Ia, mo le atu ai lava le whaftai. Ia, o le lui tau lava ia i tātou tupulanga talavou whapeona awai mai sa ili matangi. Awase le lei manuia o tātou atunuu. Ia, avea oe ma avifu o tau nuu ma fioanga. Ia, mai se ia avea oe masui o tau ainga. Ina ia atiae ma ia finafinau. Awase le ia aua tau te wa ai I vala. Po whaafita uli o tato wa ai le telo whaososonga fili mati a polo ia tunu te tele ia peo New Zealand ia whapea tunu I whafu. Ia avea o tau ma awane ingalolo whaasino manga lauanga nu. Ia mota maitai sa mo fo I whapea ona plan pe whapea ona fia awa iatu I le sueina se tau sala mo tau sanga oiluma. Ia awane mutai lo o langa finau. Ma ia e lo leo oe o Samoa o le Miss Samoa ia whapea o e lo le lei o pang foi lo English awal fefe ia tau tala I launga ngana ia e pinau ma ia e tamwhai ia awa ia whailolonga ngana Samoa ia e mamole atoi nei taimi lea ngangal whaftai mo I lato whapea on sa in matangi whapea o nanga lue malosi atunu I whafo whapea lato ngalue I le ngalue ngā whaabaitai. Ma lo le on sai, ma lo tawa tai ona le o se mea whaingofie. Ai ma lo lava on sai malfina o wase le lei o tau ainga, ia ai mese fo ia latina inga o lau ainga ma lau whanau. Ia ma lo lava on sai, ia mo le te fo ile anganga o le whaftai fo I mo lato whapea ona o awai atu I whono tele le na whai o tapinanga o mea uma ma lo lava le tali ma lo tatou atunu ia ma lo lava le on sai ia at fa ma lo fo I ma whaftai I le nea vanoa pe o mo ina le Radio Samoa ia lo fiong savea whaftai lava mole ne avanoa whaaro whapea ona awai mai ai il nei tu la ia mo so whaftai nei o ainga ma wo whapea on tapo I mai ia lau nei tangata vai mal whatau vai ia whaftai o ia o tau manatu mai ia awai mai le nei pokalami ia whaftai lava mo ia malava ia malo saunoa whaatamari I whaatau sala lau fionga le sala masina ia o mātou mo onga nā te talo I le tua ia pui le soifua ia waso se mea lava e tupu I le ua whaapaleina ia po olesi e so mai ia na e silafia la ia lea salamasina o lo wao mau tau au e su I le ula matongi atu iai ia nga le leile tua I lo soifua tautua ia ma pui fo I so se malave I so se me fetaloloa ia lau fionga le tamaitai ia ma whaafua loa le ola tautua ma alofa I inga ma alofa I matua ia matamaitai fo I o lo tau whaauo ma whaapenao na susulu atu iai le malamalama o uinga le lei ma le ami o le lei ma lou tangata le lei o le mātou tala lea ia munuia oe le tamaitai ia ma whaapena fo I o na maua pea ava noa tātou te whasoota iai ma onga lei nā ma alofa anga mai a so alo sa vea leo lua ia leo mo kwa fa I la lea kulo so alo. Yo te rei roa la ia o languna kolo mimita nei taimi se o lo sa maunga ne le pa foi ina nei mo le ia la ne o. Ia fa tai alo tem nei lo fa tu fa so fu ia ma ia mania. Fa so fu. Ia le nasa mo o fa fonga. Ia wa fa I lava le pou o le fionga le salamasina. Ia ma fa pena fo I na lau sa I on favor lea ua tō ai le fale o tautai ai tufi tau fao le tupulanga o Samoa ma tamaitai ina ia loto te tele ioe ma ngā lulu e pea ia o tau a fua o Samoa ali I ma tamaitai o le atunu ia maise o tau le tupulanga talavou
i te maitai, ia malo lātou sao, ia Samoa, ma le lalulangi, ma tangata lau tele. O le tātou te malolo le titi, ai tānisi o tātou whaasilsilanga sa ili atu ai maisi a tātou whaatalanoanga, ia awale au whai business le so o tau lo ngā lulue, ma lo le tau watai, ma lo le onsai, ma le whaapalpale, ma le whaatotoa, wa ngā ngaifo whai wa uisi tangata, a le whaato a ngā esi a kākou wa mio le ngai aso, ia le lei, on sai ngā ruenga, ia ma lava papale fōi, i o tau tiute, ma whai walo whilima, ia a o le tau tua whaau pēr lea, le tau tua, le Tanoa Ava, le atau sa vea ma le Tanoa Ava. Ia stona i oma e te maua i le sao, maua i ma le ata. Tātou ol ma longa lea fwoi mai. Ia sa ili se avanoa. I le tātou whale ta vale le o Mega Cars. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Mga umia se maafa mga kosyuk kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima awhire kau. Mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whailoa le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whaamama, whaangata, pe abe sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Hey, oh! I'm your brothers. It's to the Marco. It's a new one, baby. Let's go. Ole loko male pakumaga onga wafufusi loka ngau Kake moe vale sumalula le leise wale bangu kapia faya Wakapia mapi kufaali milangu nga faasoa kufoni mangapi Kile keni mua uke moli mawaita watula umbaa Aoe saa mai malotino e vava Ai fai mai lo fatto Wala lele ile vai Saloa ia falling o selangona watu mai tonu ya ita fai mai lo fatu ba ai tas mai ya olo oseina o se alfa wa ato na o au mai le tuana lo lima Fai mo sei I Samoa Te lulu ina malo uanganga Mauntinoa Ana ole lange fatu umasila fia Lo fatu wale ato wale Words couldn't explain way that I felt it inside. That was
the meantime. When you kiss me, I felt so in love. Beautiful, you're all together. Place me like a seal over your heart. Your beauty's insane, so I say it again. Look far to every no play. I'm the air, if I'm say you in my life, there's no word of me. Oh, say, na say I look for what I na oh my eye, let one I lonely ma. If I'm say, Samoa, telulu ina malo uanganga mountain na ole langie fatu umasila fia lo fatu wale ato wale. Just wanna have feel, chill, feel love inside. No matter what, no matter how hard, it's a journey of sacrifice. Clear in the arithmetic of love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears in different situations, difficult bonds in my timeline. Never mind, baby, please promise me one more time, you will never forget me. If I live my life, I look for what na oh my eye, let one I lonely ma. If I'm say Samoa, telulu ina malo uanganga mountain na ole langie fatu umasila fia lo fatu wale ato lo say na say I look for what na oh my eye, let one I lonely ma. If I'm say Samoa, telulu ina malo uanganga mountain na ole langie fatu umasila fia lo fatu wale ato wale. Ayo mo nga sa ilo uroko o kam fayak ko fa leo ngi yelo pe upo fa pele yale mo ko ba o ilo re ma fuanga ke mi mo ba ya we pe yo se la solo pe ama ba ki mo fa pe fo yo se fuwa rosa e ma kala pe ama ba ya fa ba ke me sa up for yalo ro le a fo isa o kari ku sai ma so fau vai alu aso sa aso e fa ya so fo ileri a kongo ye se kai e o makasi ai fo kia ma o me ai fa alongo mai ye pis a oloi mata malingi le matu I le fia mapu tele iloina befa befea ona ngalo le masaninga lo
tona o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tautua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi to tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O hawhianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A awhia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailo ina nisi whaatale noanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga i a awhianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau, lua tasi, lua. O valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai au se io o i le lima. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. Iata
Toe whatalo whatu le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i ai maise fo i o le sila mai moa a le tātou o tunu. E le ngā tei nei, i a whapena fo i tawhai fio le lalulangi. I ai maise le fo i lo tātou o tunu pele i Samoa. I ai maise o le lo i le lau mua i Wellingtone. E pe ona o whailo le whangatia le teimi wa sola. E eise teimi o na taunu mai lea o malo, na ua mai o matawalunga le whaatalanoanga ma le fionga. I le tausala o Samoa ia sala masina ala i malo Joanna Sulusi. Ia ai o lea ua taunu umfo i maua to ia fo i le tātou ofisa whaasalau nei i manukau. Ina ua afio mai le fionga a lilo mai ava maa sangala. Ia ma le fionga fo i le whalitua pa o le tina. Ia ngalu ma le mana. Lilo mai ava maa sangala, ia whapea ngalu malemana sangala. Leo o tau sila mai mua mai, ilo mātou. Nofo atu, ia whapea fo i lau tau whafonga anga. I se tulango le ao o iei, ia le mātou whasoa i le so. Oi la ua nei, ia o mātua po tua ai o le li o Aiden sangala. Lea na tupu oi le whalawe e le masina o mati o le tausanga le nei. Lea na mau mawhano oilo na soifua ina ua ave le fale ni whangupia. Ai masalumia ma ua sua ina ma wha maonia sa iai tutonu o le whangu lea. Le whala au malosi fo lea pa o le waila au lea le wha ingoa ni e tātou o le methamphetamine po le aisa po le pi foi i le wha uinga ina e le tōtele. I lo wawa tele ma le whaalalo e tawai ta lolo ia pa ia i sa ma whainga o hainga paolo mangafa ni langi sisili ma ni langi ni nili i lau fionga lilo ma yawa ia wha pia foi le fionga ia ngalu ma le mana ta lo whalawa fio maia i le mauta nei a lolo soi fu maria ia o le whatalo wha mātou o le pupu ui ia ai whaaftoi le tua ua tali wala au fo i ma o se mata upu e onga tele e whaano noa le mata upu ona o le tuk malo ia ma le whano ai o le soifua o sio urualo le li o Aiden a sangala luas ful ma le tasi tau sanga o le wi i fo i o le whanau se i sau noa i le amatanga o le nei mata upu ma le whaalawe lave na tula i mai. Mamuri lama le nganga whaafitai le nei, tei me le aso i na ua. Whai ono maua se awa noa. Whaaso ai ma talitana noa ai e tu sai fo i ma tu langa ma. Whatia sao o iei le ainga ia e mai se fo i o le mafua anga o le. E oti o le atari. O le aso lua o mati le lua afe lua tolu. Sa whaate i ai i ma ua i Wellington. Ina ua wala a watu le atari i. Ia matala noa i lone tina. Ia malele i loa. O le taimi ana maana wainga ruenga i asolna. Nā watu ai ma fuilele ma free honey bee ia e watu le na supervisor. Ia taunu o tuai le whale le tamaititi ia tā ele. Saua ia le asolna inua ia le apaitasi. Ia le apana e tasi na whale tonu e. Ame ia le whale bai. Ia. E whaaso, pe lima aso sa ia le whale bai. E ona umale o lona ola le asfitu o mati. So nei mea umai le i fuafua ina e o i eise whaalawe lawe. Ona o le atari o au e leo se tangata e inupia. Le whaalo alo lapa. Le whailo atu manu male. Whaafonga anga fo i o si o tātou o tunu. E leo se tamaititi fo i e yeini o na winga fo i e be o le telo tūpulanga. E alu e ta whao ma wha uoso. O le tūlanga o mātou i aila loi Wellington. Ia a mana wale ngā ruenga e sau le whale. Ia e whapena o na winga. Lilo mai ava mba ngalumale mana. Talo whae si o rualo. O le ale mafuanga o le motu ese mai i aukilani nei mga lue ai. O le sa auto mafuta i Wellington. Se itali atu li tina e mafuanga na ala yo na o mai le atali. Lila. Ia whaftai lava mo le whafsili.
o le tele a taimi e saule e saula usane e tafao mai i ona tua whaafine i lunga au kilangi. Ona e to aluan ma whanau o lo nofo i au kilangi. Whainga luenga ai. Ia saurula ia lea i malo longa Christmas. Nā ruatu ai lore e whai manantala. O a o te fia alu ai runga au kilangi fia whainga luenga ai. Ma tausi mai ei o lua. Ia o le tamala e le manao. E le manao e saulona tali ona e wha moe moe ina tele i la lo le i le maa ainga whai o me whai. Atu tono le e kalesia ona o ia e wha o ngafo lan tale ni e tale piano. Ia e le ngata fo ilia. Ia e pe kafo ile meo le tempalau. E te lele au ngā ona ia i la lo. Ia au no fomfa matu e pe o hau nere tina ana na ona o te whaitama wha pito a ona nare to tasi ale to whateine ia e to tasi le tama. O le mea lai whai mai e lau tama o te tuua i ai na o whai e sane whawhia na e alurunga i au ke mai mam au ai ki popole o le lau alurunga. So e pei o le mea la ngā wala i ona o isti taimi o te mawhauwhau. Ai ana o utu ua wanoa ai le tama e awale au mai. Ia o whapene ia o lo soifua pia a pe ua motu mai loale mai Wellington au kilangi. Ia o le ala lea ua. Ia. O le ale umi na whaingaruenga ia Aiden i le company lea. Ne 2.5 lavi lea. Tusana a mata ia o ke topa. Na move mai ai la lo na whai atuala na interview ia i lunga online ma mea malava. Sau sa o ala i lunga au kilangi. A mata ia o ke topa la so lua iwa o ke topa. Se ia o ale taimiliana tusala o ke topa. Ia, au kuso se te mo ke topa no vi mate sema Januari, Februari mati. Ele ato se tausanga. Pena le 5 masina. Awa na ngaruenga. Lona tiu te po le job description for le sa fatino le company lea. Whawhtailu mo le whawhasiris lea. O le atali e whaingaruenga i le me fo i distribution a Frontier i Mangele. Ia, o tūranga la ma mea uba iai i te tono al company. Ia, e whiarua ai mo mea o whokiliwhi. Ia, e pekinga fo ia ne te leo mea i te tono le ngaruenga. Ia, mea ususu, o pata. Ia, mea umava pela. Ia, Frontera fo ilai leo sinta company leo o kilana. Ia, peila o ina lea sa whai ngaruenga. Ia, o tūranga na o lea na o iai le ngaruenga le atali. Ai ina ua tula i med fala vla vele na ta ua fa pe ua umi ngaruenga ma ua ma mafafo ngaruenga o le aso na fai mealo fai la ia le o nisi o le au fai ngaruenga i le apapia la le o ta ua ne o le honey beer o le sa o le o le taruai o na o le tūlanga fo i e se fo i le fo le look after inga po le ba inga e le fo i o ba ia le au whai ngaruenga. Mai to lusu fitu le au whai ngaruenga. E la rola le intia le kala. Ia o lana ia a wala fo ina whai ai o le tangata e le leilanga performance ma wabela na ngalue. Ia ona abele ia io o fale ia io me io free dance ia. Ia o le atali la pe ona whaelo atu. E le wha pēna saule atali i mai le loe Wellington. O inu pia. O inu, i nei mea. Ai taluai ona o le tūranga le o le iei fo i lea to e ngā ngaruenga o to au waia le wa uni ngaruenga o wape. Sei whamitala mai i lilu mai a wamba ngalmalmana. O lona winga e ese le company le Frontera walanga le company tele lea. A e se fo i la tangata i e ngā lulue ai le sekta le tūra i milwhara brawe lea. O lona winga la o lea na whai a le whainga lea i meo le vaila au leo le pi, po le aisa, po le methamphetamine, i lalo lava o le wha malu o le Frontera. Mo le wha siri fo i ma le tali atu. O
O nei ngā yo inga uma o mea e avatu I me iana sila fo I ata ma tūranga uma sa wa ai. O mea ia e saule ta malo lea, o na avatu le ave e whai ia na ana fo le tufa I le au whai ngā ruenga pe ale lei lau whatino ino ngā ruenga. E le whapela o to tonu o le whai ngā ruenga. Ia a o outside I whafoi I manukaule a matuai o loane. I o masani e ala ta malo ia wa o lae. E wa ai ai, inu ai. Ia, ai o so na ia langona na e whaila na ia au whai ngā ruenga pe foi o na whafonga I ai. Le tunu. Ia, na o tupura le whala lawe le atari. Ia wai loa ai la e ta malo lea. E le ai la i le whale tolu o. Me ia na ave I le na au whai ngā ruenga. O le ala leo le toe wha I loa I tangata toe wha fo I atu me. O le ala na mafua I fo I la na tupura whala lawe lo watari. O le si vaanga tā ua tele mo le whaafonga mai le atunu o wai tele le sona tā ua e mwhaiuna awa o wina mai le case le nei o le whanu ai o le soifua o Aiden. Na whaafena I loa, ina ua tili le whare mai, whai ni tongfitinga, mani test, mani suenga, o le ale le whai ungo o test ia na maua mai e fo mai. E mana ia le tari atole tina awa o ia le sai ai le aso le awa o malanga mai Wellington e iau, na o tupul whalwela. Ia whaftai lava mo le whafisili. E tusa e afoi. Ila uwa ai atu I videos. Peo le nei inga sa e tele ofisili na oso mai. E na fetu leni mai. I le pole mea o le mātama e ua kango fia mea ia. Fua ole oki wa fesili solo po fea mai ei mea se ia o ar whawhainga ruenga ngā alu ta mai o whawhainga ruenga po le mea ua mārosi kele le ngā ruenga ua whaapea ai o le avakuli po ke fo mai e le se mai le sa wha mai e le se mai whaafianga mako fongo a sa wale kala fo mai ele toe maua se ola le makama ele koe use le lei so ala walu le aso ongo le aso kolu aso fa ai mako fongo muli loa nga ofisilia o wale ne le tina wa oke kau le maua e kele a whamakala mai le ai oke ku I al fisili a whai ua whaapea mai ia ko sunga ele aise mai so e kakau wala longa winga la oke suwinga ora oke suwinga la oko e kakau langa o mai leo longa winga wa overdose la usan I mo meo vai la au pe a whai mai ele aise mai ai ole a okua aku o la ele nga e fo mai e muso e fai loa mo mai ya mato o ngala wa maka ai nga fai loa nga maua loa fai loa leo o loa leo fai le la ko sech le sech ia kua e o ele mak le fale o la fa au lenga ngofo ai ia la usan sa pe fa fies fungo aku leo sech o nga o le wa masalomia o nga o le fa mai ele mef ale la ku le lopo feme sa wai ai anga le o le kama loa la le nga la ku e asia ku kongo le fale mai wa umalanga singa wa la ku kangi ma fa sei sorry wa o ia le supervisor pol team leader a fo ia la ukama o le fesili lai apa o ingala le nga kawai lo le wa fesili I apa yang kango give away kusa o sanga promotion nga ia faia nga fai I langa fa au au ka making e ko a luas fufiku au sia le target le wa au mai ia ka ko temi ia la me alo fai ya ku ya ko o le alanga fai me alo fala le o le shout le lenga avi onga o kamalo e langa warehouse e le warehouse nga mako kilo ko ilunga le I videos le fatala noa mai e leo e le se kama I warehouse o le makwa warehouse lo no winga la tina
O lea la, na ave fo i pia isi tama i e to lus fu malfitu, ai leise si na whaina. Le ngale to a tolu a tamana ave iai. Oh. Ngale ko rualenga interview, ai o wale whaakari la usan. Wale whaakari se i peyo whaakari a kamai e ko lua. Se i o le weekend o nga iei. A nga saua ma apa, sauloa le aia se koe whaakari. Sauloa o lai whaapeanga ia, o le weekend lea, o le apa lea wa ele kilo ia ilonga o langa a koa ia o fo ia tātou le na whaasau ilunga, kako kere iwa aia Lavashe meka o se hani pia mua ia e pe ua fia ingu loa. Ia o i ngā langa, ngā kupu aile. Ale, susu enga la leo tina wo la whau. Na maua tuala tama i e tō lua mala apa ia ele i tau mawhaina. Ele i ngua. Whamele kala ale li ile ngā alu male sa peki langa ka avale. O ngā alu lea manga ia e alu. O langa holiday e alu i taupo. E alu e inguai. A o lesi packet. Ngā kango give away langa next door. Ai ke ua vili a kulor ka māloa lea. E toi whaafoi mai. E toi whaafoi mai. Ele le pia. Ngala ele i kango fia i lola ia lea. Oi, talo whai. Ai o lesi ali i. Whamai. Ngā kakala le pia. Ngā inguai. Ngā le e kasi le apa pia. A o isi mea. Ngā koe e waku leo. Ngā koe whaafoi. O le susu enga la lea na mata mai ele masino a perilo le tausanga na se ima vai atu nei. Na o i loa ina ua whai ia susu enga i tonu o le warehouse le. O ni mea na maua le warehouse i li poti leo. Al tamalu leo. O le te le maleangoango o mea Samoa i tonu o le warehouse. O mo meo o te leo pailate o meo halipia. O isi mo meo whangu marosi. Ia o isi meo o mo meo o whailele o coconut drink. Ia o isi pia ia e le mawhamatala inga le angoango o tu ainga SS. Na mau ai foi la mani whala au whasain. O le tele yo o mo mea vo ia o le fo o tababa ia ita ia iaile tilo i vilo mata ma mea o tono le warehouse. Ia o matua i o shock lava i mo mea nei o le coconut drink foi le pata. E ma waile meth i te ton. O sia ki ma mea uma ia ma ave ese uma leo. O ngale o le whawhisili na wawhionga a savia. O le inga wa o kilo fo i wa uia ai. Se wa toru potu. Whasau uma potu o kas kekere. E iai pa keke. E iai mo me pengi fua. E iai masingi ese umai kokongu. A o ngā masingi e kofua amale o lesi e iai mo o Christo ngale me pengi pengi aisa ngale o lesi e iai me mo pengi pauka kusa lai ka umai i o lai create o no winga le kuka i le bea lo winga o le meth lap le me io o le la tute whaia mga o sia i lale me i. Sa i se tino i tupe na maua i le susu anga lea leo na whaari atu. O le tele se tupe na whaari mei leo tusa ma le tōs se lau wafi tupe a le tamaloa e o ninga le pisnisi mau e tono ta vale. Ia whaatasi ma le ngā ioi ngā gāron fwoi lele o la au i lo wanta li tonunga iai o la ana whaia ma le mauti noa le telo nei mea ua ele o la e saulu whaapunga o le businessman e tele le tamau a inga ia o le wailo nei ia o mea nei ia mai o le whaia i o le tele fwoi o loa e mai initia ia ma Kanata ia e fwoi lele o loa e le whaatanga ina i tutono New Zealand O le vanga lea, tamalu o le businessman lea, o le li whai businessi lea, se intia mai intia, po se intia mai Kanata, po se intia mai Fiti.
No, both India. Both India ma India. Oh, malanga mai India, tau tia la. Ina ua maua lale su e ngā fo mai whatasi e ma leo, whailo lo lava, o le methamphetamine le na overdose ai lau lua tama, o la isi stepu na uia lo e tau ai. E tene ani a wana sa so tai mei nai leo i nei. Ia e mai se fo i le whaatala tono no inga o tūlanga ma mea e te tango na o iai. Ia. Sa umbia ni fo lele ni fono e whai ma whaatala noanga. Ina ia sa ili ale am yo tono nei mea. Sa mātou i o ina umalama malitina ma le whanau. Yeah. I pera go ahead fo lele whai ngole. Post-mortem. Ia. Ia. Sa whaila le tau tonga whapitoa le nao le tama. Ia. Ma mawai loa ia. Le whale tonu le tonu le tino. Ia ma le mafuanga na le umo le olo le atari. Le ase te le o le fianga ma se vaenga o le whala au whasaina le tonu le system o le tama. E lua sa fulu ia o le tūranga na sa suisuaina e ova ma le lua se fulu la ele tau. Pasene po. Le malosi o le a fo le le. O le whala au. O le methlate tonu lon tino. Ia matau lia fo i lau sunga sa vea, ia o le atari i peo no whailo atu ele i wha e o masani lona tino i nei mea. Ia. O la fo e mua le tino le atari. Ia. Na a fia i nei ia pa wale mea ole. O le umo le ola. Fia tau sanga o le atari pele, talo whai. E luas futasi o tau sanga lena, o mailo na ola. Tō fia tangata na mōlia ma tau fia loa e leo. Tō lua. Tō lua la, vai peo tangata au tū ia. Tangata au tū ai. O le tamā loa e onga le warehouse. O le tamā loa, o le tamā loa e mau mea. E milionia ka mā loa e whērua i ka avale kaunka. E aile ngaka foilia. I o le ka mā loa e whailanga real estate house. Company. So o le mea lenga wha umi. O le ua o mai ar kausanga ngei. O afoi. O whai mai ar ka mā loa e le 89 ar ka mā loa e not guilty. O le ana foile o le case le crown. O ngā wa ma koe ngā whaita ia lo ia ma lo ia. E whai foi si afoi. Si le vela foi le lo ia le defense ia. Ve vela mai foi langa ia sa wa. Ia. O le ale teimi nā mata i ona pei wawai atu e sau i lalo mata upo e fōringa mai o le a wha maunia morianga. Ta i se tupe na ofa po o anisi wha mrianga wa o le melea. E mwhai nāru le mwhai eile me o le civil court case i le wrongful death o mea ana o taunu unga ia e o ia ia wha msidonga whinaunga wha pēr wha tulafona. O te le o mailoa i ai pe o le ase malosi o le tupe sa iaile, e taimi le nā. Ai taruai ona o le tele o taimi sa malanga mai Wellington e masau au kilani o no fuafuanga mafono. Ina ia mawhai lawa na sa idia mea umaia. Ia, ele mawhai fo ila o na tapena leo ia se ibanga nā, wa ia se io e ngā mātou. Ina ia mawhai e ona sa ili ele ngata i tōnu nei au kilani. Ai pe to fien tangata involve vai le nei fa moe ia e taruai ona pe ona fai lo atu o le tamalo e kere ana tupe e fai le na business e run le real estate company ia o ai na nei lo o le tele ona fale o mea umane o tupe nei mo mai o le ala tau sisi uma i le foi le fa pe e tele tupe a o le woman nino nei e o mea umai o le tutono o le warehouse le nei o le talo fai malo fafta ile on sai mai asua foi vai malo poi ngai ile to se mo le fano ai o le soifu o le atali pele i nei mea awa o le tele o company fa pe nei la tu te ofo ina mai ni tau tupe fo le tau fa mama ai ia a o la fo i finau
tal tonu fo I tu inga tangata whapene. La tau te au mai alava lo ia sili o na taunga tā, ngāta ba mai. E pui la tau, ma la tau wa ia te tau I tu inga sori ngā tu la whono whapene ia fia I, whalau whasaina, ia ma le telo le tupe, money laundering, ma drug dealing, ilva. O la le umi o le whaamisinonga le na whaatino nei, ma o mai ai I le aso da nafi, o le afo iso na tau alunga. So, tali atua a savea. O le aele I o ele I unga, ona ami mātou, ona o le wa emaili aku, saur whaupunga loia, wa emaili aku le loia le defend. Wa kari mai ka māroa, e play kiotinga ia, I le oki o le mahakama. Ai o ngā mga ola ia lea e shut down na ngā le case au nge ko fera inga ele mga oe whaisuenga I mea ia ngā mako whongoro le Monday before ai le io oile ke me whakingo ai le case lea ia o mako uma le family po le ase kala ma ua mako ama le whanau so o ma ua ia ngā mawhai aku ko fera o ngā ele koe au mai ale mahakama ele koe whapea o le awhai o ngā maua mai leo o le mahakama ua le wauti ai mo le luma ngai mo le luma ngai o whangau ai le ngaka foi lea ma le pui ngā o si o kako foi si o manga le ngaka I Samoa o ngi usila o ngā o le involve ai le ngei mea ka kele fia kaukalanga ka kele I loa le ngei po le aisa po le o kele malama ia I le mea lea. E pe o le mea ngā o le whawhisiri aku. Kusa e kolu ava yaso. Kolu va yaso nka o mai mako ke puipea ai. O ngā ua o lea lava fierce fulu ia hearing linga. E le ai ma se mea o misi ia mako. So se a maka mea le la kausanga. Se ia o mea ngi kausanga. Le ai ma se malo longa. E le malo le mafau. Pe aka waku o lela a file hearing ngale onga 89 ale e fai mai ale li e not guilty e o ale interview ale kamalo ke minga maki kilo kwai o ka ko kiki a ko le kula o interview ele leo ai fa fiki a fa mai o ia nga se kanga ka fa inga duenga ai nga kele lo po a mea ia o a mea lai fa ye ko ai pe fa ko a shock ale li inga wa kilo aku lo evidence male ngalo le manga ko le ole li wa umanga nga fa nga ko sule o la wa fa pipi mo me o afo yo o la ia video camera a inga lai ai po se lai lo ai le ke minga wa ko yang ka vale ma wa ko ko le warehouse fa fierce furu le aso e o le po e adu ko ko wa la kala le fa mai o la adu ko just have a free beer ngale le ai fa mai adu o have a beer o ngale ilanga fen le ko sa le wa kuai umar ka malo le wa foi langa le wa ma wa ka malo le ave sa o ro fa pui de se case le ala wa ngofo makwai umai ya ai lafia ye kwa ye sa wa langa o le tua le ka ko ke au nga yai ya o le tua fa ye le Hamilton di lava ile fa fonga le tudu mula usila mai mo ne e tau mate o le fionga ya lilu mai ava maa ya mal faltua ya ngal mal mana lila sangala ya o ila ua i o matua o le atali pele ya Aiden sangala lea na whaumutia mawhano lona soifua. Ina ua ia taria ina ia matau mafa ni apapia na tuu mea lofa i ai elo lato pule. Io ai, ai avatu ai. Leo wha maunia isu enga fo mai ma leo. O le nā apapia. Sa iai tutonu ia le meo le liquid meth. Ia, o le liquid meth le nā. Ia le utou loa nei afa ingoa i le ingoa pupu ulelo le pi methamphetamine. E onga le matautio le fo i fuala au whaasaina i le vaveo na uti e le tangata. Tusa le mea lea o le methamphetamine ia whapena fo lesi fuala au le aisa.
Ia. Lea la o tau nuu i le whai unga al whamsinonga nafi, o lea le teimi na tō lau lau ai, o lea le umi, o lea se whaasalanga o avele, i le si intia le wape, le wala fola i le tangata whainga luenga le warehouse, ai whaasao i o le kamaloe o ngāre mea. Le ai, o le tamaloa le o ngare warehouse, le nga maua mai a, avisa wa la wa kaukala me anga ia wa kioti wa pli kioti ar kama lo le fainga luenga le nga ia avenga ya ila usano eidele le pia o kama lo la le nga ki fa fiki fa menga ke le lo yengi apeko yengi me ko ma ai le la wa kioti la nga la wa mangingo ma heaps of evidence kele la se umbio le fa fa pipu il tangtane o le tulanga le wei le ko le asona nafi o to launga ma o le aso futasi o sentence le tausanga fo o na la sentence ai ma la fo sala lo ma to lo yai po le umi fale pui ya tele e lua mea ngai involved ngai mo dia ia ole hafoi distribution nga ia male oki ole mata male wrongful death ana ia la le una papa i e mata upulena e te tau ona i ni tau i tau tupe le wrongful death ia po se civil case e le maliu ai le au nga le te tau ona o le o til tamalea ia e tau lan tilo i berna e tau o litigation ia po se compensation for o yo le mele o le reparation ia po se compensation for mo le ola o le tele le sona le o tatu talando ni ai ina ia lapta ia fo i pe na sound o le fionga ngal mel mana le tina e la se fo tuanga yo tatu matua ma tatu whanau tu pulanga tele vau i olo ngalu rue i lalo o isi tangata whai mea pi o ma le sori tu la fono ia mal whalalo maftai mal whafsiri e se le tā ua le nei whisiri a te o tama tūlanga ma meo te leo mau wonga o ngolo o i lo tātou soifuanga nei o la o whautuanga ia tātou ai maisi a tātou nei Pacific Island e fia te le accept mo le free beer free gift for a free drink ya mai se o tautu pulanga e masani no i kalapu ya ona mea e te tauna e baba ai to to ya awai ona e te tau te filo mau to wo moe masani ya la i le sia wo la la malama ni me le te tau ona o lo so i fu ona tu ule i se me to tono la fangu ya ona e loale e umailo wola e fa peila o le atali o ama ia na atali o e fai mafata ita ingo mafatu stusa wa o te tali tonu o ia wa avea me ia na avatu e lana pule e fai ia na tau fonga i ana tangata fai ngaluenga le wa umailo na ola taruai ia o le tamatiti e fa le ke o na winga e mana o ana na tau nu umaya inu loa o le olanga fo ile lo tatou ele mana e alu se tupe fa ta wo se mea ia o le umai soifua o le tulanga na tatou awa ana fa pe nei la e inu umai le uli ia Samoa ia la tu umai e feotia e fano ia tatou e te tau ana tatou matala tatou matua e le tatou tele feo ima ma tatou fanau a o tatou e te tau na mata tuina mea o mai ma tātou whanau te tono le whale, tauna tātou whesili, tauna tātou ai, pe le lei, pe le ai. Ia na whautua le iai, ia o isi fwoi whanau, a whautua atu i mele le, ia e whai ale loto le tamaititi ia. Ia e umai le ola, e pe o se ta ita whautuanga na whale tama, ia tele ilo le tina, po le asana ia fwoi whautuanga, e tu sai fwoi ma le nei whaatalutana noanga mātango fie. Tau noa, lau fiunga ngal mana, tina. Whaftai ma lava noa. Ia mana ia i o le awhai. O se le sona lea mo i tātou tangata
ele na tangata Pasifika. Tangata malava lo so ifua maola ile nei la lolangi. Ia tato ilua ole mea maua fua. So le ia ilona ia ona me tu atu. Ia wana ingalo ia te oe. Ia esu ele lei. Ole mea maua fua ele se mea le lei. Ia kilo le lei pe ole nei mea fai tau le lei ia pe aro la kul fale loa ke la ku e manga o fa ka mo le mea la wa expire ke la ku la pa ai la le tau ai la ku la ia le manga au mai e fa marie ai lo manao ai le loa o la pa la lo nga wai loa le fale loa wa expire a ka ko wa ia ka kilo le lei a pe fe ole o sia matama e fa mata fa ngo fie ile fa longo mal va ai kangaka ai le fa ngo fie ai o ke fa fikai ile atua ole afoi wa avea le makama e fai masui o kangaka lava inga ia feala ia irunga ole whakamala fo i o maua ole kumai ole matama i lunga i au kilangi ia o ngai e leo whakasi o ka kōr whai kam whaapiko leo o lo ka whai kam whaapiko wa kuua ile mea wa duas furu kasi kausanga whamai leo ka ika i aluia laua wa ia ke oele poko male haka mai ai ngalo i le matua ele ai ole lufuru kasi ele o se mea ke le ole mela i kiki aua ia ua le lima o lau whangau kilo le leipo mai kilo le mea furi ele se mea le lei ia o se au whaukuanga ngā li tatou tamama tina mai se kako ki ngā ia makaala malo whaftai saunoa tā ua tele le whafonga mai au tātou matua la ia tātou mata i tuina fo i mea e whio ia tātou whanau mwhea vea ia lātou ato o mea au mai le whale ia whai tau le leipo la lea me e whai ai lea vai au lea le o ia ingredients nai o lea le fuatanga ma mea whapena e o lava i mea nei o pia ma mea o apa inu ma mea whapena tā ua tele le whio mai o le mai ava ma ngal mana tātou te whaasoa ai ia a vea fo i le soifua o le atali i talavou e pele i nganga o matua nei mai tātou uma ma whaata i ta inga ma ia a vea o se le sona ina ia whaafonga mai matua ia mai se fo i o tau tupulanga talavou e umal tātou por kalamele nei no whaaperetani ina la ia leo le whaasoa langa tō tele tātou whanau ia la foi whaafonga mai ma tau pue mai le tātou ngana ai ma le ia le ia wa umala na teu ma vai atu le atalii ia le hase le ngona ma se nganga wa e le whaingofie e whaari o le teu o le atalii e pele le loto ma le nganga a o le whetaua inga fo i la lea le taua lea o mawhauwhaunga ma le tula fono ma le leo ma lo ia ma tangata nei e le whaingofie a wai e alu ele malosi alu ele ma le mawhauwhau e te uoso i ma se mai osis o te whawhetai e awela o whawhetai ma lau whamalo e si lo ia o Robin Couture ia ma Pip McNabb o la uia sa tūlai mai le Crown lawyer e whina wina le court case le atali mo moli la lau whawhetai nei lo ia nei e le whaingofia e le lātou whamatalanga. This is the hardest case o fia ngai malatou te tonu o New Zealand. Ono le tau mo whai e sa ili le amia tonu. Ma tau mo whai e sa ili pe to fia i latou o involved le nei wha moe moe. Ia whatasi ei ma le ngā ruenga ma mawha nei leo detectives ma satini. Le sunga ia Alistair o Mike o Mark Mr. Maitai leo o Lisa ia ma latou foi group latou team e le momoe i le sa ilinga oni foi lele o le ami o tonu e o le tele o taimi e o i mo mea e se solo ni information
Ina ia mawai le tele o fa le tonu ia ia. Ia. Ne foi ono fa ilo atu ai mai se le baba ai iata ma le house o lo watu lungo le TV. Le ano le mau fa le tonu o lo tonu o le warehouse. E obo ma le balu se fulu miliona tala o lo ia i tonu o nei warehouse. Ia o fa matalanga nai leo i le sa ilingo nei apa. Na matua o sa ili le leipo. O nisi leipo ele o ia ni siol fo le nisi apa ele o ia ni siol fo le. O lo na winga o lae anliko le maingo nei mea. Mai le te tau foi ona fa tau wina i le papi. Mai le ma foi ona e ai ai nei hani pia. I tu tono o se foi le fale fa tau wina me langa ile o fa tanga ina. Ya i pe tai ona ona ngā ruenga alea tama ia sa ia foi le la na fai malona mauti noa. O la involve ai nei mea. Ele na ma foi le o tio le atali. Ya pe o se tau fa matalanga na e tu sai male nei mata upu e sele o ngaongai ngā te tutono o New Zealand nei ia ale baba ai mai fo ele laro langi i nei mea ia ma la te ita fo i whautuanga ia te tau ana sa ili ma le mautinoa ia nei mea e whetuleni ma au mai tono si o tātou utinu e whanua lo tātou soifua mo tātou wola Moni ia malo saunoa Tanoa whatamali i fui ia o tāpoi mai lo tātou tunu. Ma mawhau alofa mai ia te ulua matua, ia ma le whalavana tūlei mai, na ngau mawhati moto, le malosi o le talavou, le i tai lo na soifua ngadue, ma le tautua, ia ma le whai ainga, tālo whai, ia e leise mātou tala mamoli atu, whaanofo fi maari ai, langona o le whaanonoa ia ma le mawhitianga. Pau lea li lo mai ava ma lau fionga ngal ma le mana ia tu whaatasi o mātou loto ma le tatalo o le au whainga alwanga nei ma le pūlenga e mese le nei por kalambe o le Tanoa Ava o le ofisa o le atunu e mamoli atu ai wha mai senga ma wha mawhi whananga moli atu ai fo i le file mu o le anganga o le atua ia nofota ele I loto ma fina ngalo. Ia, a maua I lo lua file mu. O na o le atua, na te au mai, le atua foi na te toe FS. O ia foi na te au maia, ma wha suru le anganga o le mara malama. O le ua taulau o le wha msinonga, o le tula fono, o le lau ele ma le lalurangi nei. Ia, tātou tālia lupe o maunu, a tonu o sau malama, I se teimi o mua ia o ngā, ia whai unga e whaia I le tūla whono, ma wai ma sa iri la mi o tonu. Ia, ma iai se taui I le tūlanga o se leni matupe, se reparation, ia po se compensation for e au ngā I lo lua suifua, ma tutua. Ia, ai, mana tua ai la ia lea, o le tautua ma le tausinga, se au lua tama ia te o lua malana moe mitinga. E whai ngā luenga I runga nei ma tausi atu o lua I le lo. I o le tala lea ma le nganga whaaloalo. Lilo mai ava ma le wharitua I angal ma le mana. Ia, ai, la fuatu. Tā walunga ai pe a whai. Le eise me o pa u, ia pe o sasi foi pe o ngalo ia te au ma le whaaloalo. Ia whaafitai, e o tātou o mai le si ui o le wha moi moi. O le wha moi moi I lo mā tama lea e le Lavashe wha moe moe na ia. E ruai o le atali I o lo o iai a iainga matutu onga I le ami New Zealand. O lo na lus fururua tausanga. E u whale I le ami. Ia o na moe mitinga mauna langona. E fiaru le ami protect the country. Wa le tau lau o le wha moe moe. Wa le walu. Ia e ua I maa ua ma le tina, so le whana. O lava whautuanga, lava whaamatua. Ia tātou mātaala, ia tātou whana. Aua tātou te tō whauina, tātou whanau I mea mana na oai. Ia e wa ai to toa. Nanga e lama le whili so se mea. E wa bea le oti o le atali. E whai ma awala
e whaamalo si ai le tātou tilo, ia ai lo walo, ma se atalii, ina ia whapeo na manuia sona lumana. Ia malau ta talo i le tua, ina ia whapeo na anga le lei le tua, o lau upu muli sa whai lau statements i lungo o le TV. Au mai ai le Ioane e tolu whai upu e sifuruma le ono, wa whapea lava o na alofa mai le tua i le laro langi. O ia au mai ai lo nā tali pele tō tasi. Na ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. Ia maua ia le ola e whaapapau. O le ola e whaapapau o le mea lofa fua lea le tua mō tātou. It's not a free honey beer. A free honey beer can kill you. La te whasi o tia i tātou. O le ola e whaapapau o le mea lofa lea le tua. Na ia au mai le tangata. Na ia mawhai o na tau tino le tangata ana nga sala. Ma whaapio Yesu i lo na loto. E o na maua leo le. Ola lea e whaapapau. Tātou te whaatasi ai malo tātou tua. E o sau toi whaamatalanga lea i le lei taimi. Ia manu ia tele le whaafonga anga si o tātou utino. Ia le tua i lo tau soifua. So mātou wora. Mei se tiu te mawhaiwa ua wala au ina ia le tua. Ia soifua ma ia manuia. Alo. Aftai sao loa, whaarualo, lau whionga lilo mai awa, ia no whaiatu, ia, wa ta'alolo lava pa ia i sāma whainga. Ia, ele to e si ia fōi se mata la langa, oe, mal sao noanga o tātou le nā. Ia anga leile atua i to e tani watu, i lungo a tele, ia, pui ma tafa fōi ni ao vale, ma wha moe i pe aulanga vale. Ma uane i a whea e a tua o le ala le whai ngā malanga tau nuu malmanuia ia a whaafo i eile vi inga i le tua ma te talo i a whaafua loa le soifua au auna ma le soifua tau tua i a tau nuu i le aso e whai ai le whaasalanga ma la fusala le whaipui o ia le tula whono ma le whamsinonga ia a o maua pēa lau lua soifua. Ia, o le tala lea ma le ngang whaalalo ai whaasoifua ia manuia. Whaasoifua. Ia soifua. Ia lana Samoa o tau whaafonga mai, a mātou tala fo'i ma le tamā ma le tina whaavauvau. Le fionga ia lilo mai awa. Maa sangala. Ia whapea fo'i le whaletua. Le tina ia ngalma le mana. Lila sangala. Matua i o le li i talavau ia Aiden lea na maliu ia ono o le wha le tonu o le pia na tufa ma ave i ai e lana pule ina ua mai a ngā ruenga i le masina o mati o lātou sanga wa tuna i atu lua whelua sifuma le tonu ia le whatua maua ngafi le unga guilty a o tu le taimi sentence ai a lafu e whalpui pui le zili ia a o le fi nau i le maliu o Aiden a le foi tātou te whinau tātou leo o tātou foi mai Wellington. I le tātou si te sedi foi lele na lau an nafi. Ia le la toi tali watu le lau mua e Wellington ia ta māma le tina ia ma tātou mom o ngā leima le whanga la tātou wō le malolonga ia foi mai toi whao wau ia le swalofi ia ma le alofi saa o le Tanoa Ava. E te maua ai le sa'o malei a tau o Savea, i le nei au auli o le astonai. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. E tolu sfulu a fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tau le suifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 se lau tala cash. O le ase ina i aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le maua le olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Seki a Digicel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului
tui ili Shine Dental. Afio mai le 575 Great South Road Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile sipula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etofele ole mo uelele ma ufa a pepe le basa tele le taba e upa e pa uelele atu isasa e ma ona fulu oto mulie umi pa auli.
Io falling amatalasi Tafia te patasi Io falling amatalasi Talosia o elangona o e wamuta iolo walofa eleba faina to suia sunga e lo umafa ufa tele ole sami tele teine afakasi I know for my lematino una o lo sasia ubani ta oto ile polisa ayo umoi miti ufolina lo sa Sungalosa Tatalamaya ea o sofanonga Tafia tauto atu I utafatafa Maaluma ilo fatafata uye Se apuni ola umanava Sami tele teine afakasi I know for my lematino una o lo sasia ubani ta oto ile pogisa ayo umoi miti ufolina lo sa Manule babeata usangi matafafau Tesile langi setali pofea oela ufetuao Tesili pea uita Selosa epe aisea Wala yona o alofafa avale ya oele mana mea Ole sami tele teine afakasi I know for my lematino una o lo sasia ubani ta oto ile pogisa ayo umoi miti ufolina lo sa It's Love That King. It's another one. Hey, Tini Samoa, this song is for you. Ata ata mai tene, usumai ile pese. Si ilunga olima, luwe ma etene tene. Awa eke babole, iya amu maya oe. Paipea alfika, se ma esi masiva. Awa kekea ile au makamaka, le au sipi ole loko leana. Ata ata pea etene, ata ata oe la upele, ata ata oe la upepe.
ata mai teine usu mai ile pese ilunga olima lue ma etene teme awe ke popole ia amu mai a oe vai pe alfika bese ma esiva siva au ke kia ile au makamaka le au sivi ole loko de anga ata pe aitine ata oela upele ata oela upepe Super Bowl Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amu Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amu Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa lava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whaleta wale lawiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau ta wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau rolo a fitu whaiva o na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. E le ai se totongi o au nanga a le mapu maia mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e no nofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapu maia ia au nanga. E fisosoani foi le mapu maia pe a mo omia se wha mama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma wha lave whaafua sei pe a mo omia. Wha fisotai loa le mapu maia i le telefoni o valu se lau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Talofa lava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whaleta wale lawiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau ta wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau rolo a fitu whaiva o na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu.
ua na o se toi fangu ia wanga nuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasausaunga Samoa. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ia, e toi whaatalo whaatu fo i lau mai moanga, ia me se fo i ia o lau whaafonga tāpua i mai. I le nei baenga o lea ua fulma le tolu minute ua te ai i le itu la e tolu i le itu la mulmuli o le tātou whaasoa, ia me se fo i le tātou Tanoa Ava. I le nei as tona i ma le wha moe ia o lo o manuia lau sila mai. Ia whapena fo i lau tapo inga ma lau whaafonga. Po whea lava le tafo le lalolangi o lo e iai. Nga awhai fo i nei New Zealand o whea o lungo le awala tele. O lo o e whita lolo ai. Ia whapena fo i malo longa. Mai o tō whaiva mamalu sa ngā ngaifo i le aso na nafi. Ia o nisi fo i o lo o ngā lulu e pēa i le so. Malu atu ai ma le sifi poa nā nei. Ia, whapena fo nanga leile atua i hate utau, ma wha malo antu i o tau whaiwa alo whirima. Nisi fo i o lo o malanga mamau mai isi atu nuu, ia, ma isi fo i waengo New Zealand nei, ia, nisi o lo ua toe taliu le uto, ma toe fo i atu i Wellington, ia whapea fo i Kalaya Stete, ma isi lava no whanga sa siasi mai ai, wha moe o ainga, wha i poiponga, o le tuua o le malo, ma le sui o le whono, o wha msinonga, pe o nei ai ia le fionga i alilo mai awa, Pastor Maa Sangala, ia ma le whaletua, le fionga i angalu ma le mana, Lila Sangala, ia ona o le wha msinonga lea, na tawa lunga i lea sona nafi, e winga i le whano ai o le soifua o si la tama la ititi, o le wii o le whanau, o a tō whāteine, ia ma le tama e tō tasi, a le ua whano le soifua. Ina ua ia talia ina, ni whangu pia, e ta o le honey bia, au mai i o la supervisor, o la tō manisi fo i tama Samoa sa ngā rurue ai, i le warehouse a le Fonterra, i mantua fo le company telelea, ki li vai le susu o le paka, i o le cream, maisi, me fo le tilo iai fia i tātou me yogurts ia le la wa umara ngā ruenga o le aso ia manatu lo fo ia supervisor ia to lua o le Fonterra o le a wha mea lofa ia nai vai malu fo le ia o le pia na ta o le honey bia le ona tufa i tama Samoa ia to tolu e au fia ai ia le li o Aiden Sangala luas fulma le tasi tau sanga le matua no nofo na matua i Wellington. Lea sa auto whaafonga mai, ma sila mai o mātou whaatala no atu, e tu sai ma sola ala ngona ma le nganga. Ia wa umi la wa atole tau sanga o whanga solo, ia le su enga le nei. Lea la ua mawai le si supervisor in tia, ma ua whalpui, ia ae na sawa i lava le whaamsinonga, o le si ali i pule. Lea la na tawalunga nafi i whaamsinonga. Guilty. Ioe. Ma o le guilty of manslaughter. O tō whaafonga i le mta upule nā. O le si guilty of 2 charges of manslaughter and possession of meth. Ma le u mia whaasoli tū la whono. Ai tasi le mea leu tel tonu iai. O la wale ia. Sa ngā o sia ma kuka le aisa i le mea lea. Methamphetamine. Ai vai iei. Maua le valus full miliona e leisi tū o le warehouse. Ai maua le tolu se lau valus se full wafe. Tā la i to tonu o le ta vale a le tamalo.
Ia, ma maua i ata ma sili mea o loo vidi ele aisa ma susungu ai ma kukai le aisa. Le whala au ma tautia le nei ua vale le ai ulu o tangata. Ai le mawhaia. E o lava tangata. E whatau. O isi a inga i e wa leini ta vale wo whatau ta vale whatau o i le mele. Tangata ta malolo maulu ngari i wa matua oval le mafia fia o le mea. E o i TV, wa o wha mau i meo pawn shops fo i, mai le tupe o i wha tau le aisa. Ia ma le pi. Le la, uma le wha msilonga le aso nafi, o le a fo i ma le fia ia le tamama le tina, ia sa ngala ma le faltua, po le fion fo i alilu mai ava maa ma le faltua. Ua uma le wha msilonga. Ua wha maonia le wha sioti tangata pa i valea. Le mali waisia la tama ina ua inu le pia na ave iai. Ia whaatasi ai, ma le umia o nei whala au whaasa ina ma le pauta, ma le methamphetamine. Ia le na, tātou tuli matai peo nau tō whafonga mai iai. Wa iai ia whinaunga wha le tula fono. Mwhai ai on maua se tupe, po se compensation, po se taui, po se reparation, a wa mau le soifua o le nei ali talavau. Ia e whafonga fo i le na tala nei. Luas fultasi tau sanga le matua, o lono wha moe, o lona luas fulma le lua tau sanga toi fo i tuai i le Wellington, ma ngā i loa ua talia ina, i le pola kalame o le Army a New Zealand. Talo whai. Ia, a whafonga mai li lupa iawa ma ngalumalimana i lunga le ala tele, ia anga leile tua, i le toe fo iatu, ia whapena fo i ia le tala ngā teu, wā toa i eile tausanga. Talu ona tu malo ia pe, wala au fo i le tua i le soifua o sia ulua tama, le li i talavau ia Aiden, ia, manuia fo i le nā wha moi. Ia, ona o mai leo lau talanoa. O le talalata mai a lea, e ti ngā ona mātango fie mea uma o lo whaia. I Samoa i le tali ngā māloa lea tunu, ese le matautia. Ioi. A o la lava tu tupu whalave lave. I Samoa. Lea u wha mautu mai fo i le tai au nei, ia ua māle le moi ni tangata. E whalave lave le na tupu le tu māloa a sau. O lo o maliu ai ia se ari i talavou i tanga palolo o e tō wawai. Tanga palolo lea i sa taua, i papa i sa taua. Ia, o maliu ai stasi o i talavou. Ia, i nā, i talatu lava o papa i sa taua i vaisala. Ia, o lo ua whaamaunia mai fo i le malemo i le sami. O seisi fo i tangata. Ia, seisi fo i ali. Ia, watu e fo i wha mai senga i ainga. O Paolo Mangafa, Wome Merasani, i le tu malo a sau, a mata mai nā, i le tu malo i whalelima. Ia, si wa seva, si wa save si e pa ia i nā i papa i sa taua. Ia, ma alua tua i vaisala se i o atu le tu wa sau, talo fai, whaala velave o tūlai mai ia o le tu malo fo le nā e tele na tā ai ma luu le palolo. Ia. Ia. Tātou talo i le tua ina ia whaasau ina soifua i la tau o la o e tā mai ia le ia le atunu. O la e pisi a pia la tau maisi no whanga o lo whanga solo ai ia whontanga. Ia a o le tūlai mai isi whaalavelave. E le i toi eise tala fau e winga le wha. Na pau ala me lea o le o ai vai aso uma tai au, auli a fiafi, e maulu ai ia le au. Maulu le na watu le Navy. Mai New Zealand nei.
e vava ai pea ma monitor, mata i tuina ia pu e tolu nā tu lou whaafonga e liki mai eile swau. Ai ala o le alualuale nā, ma masa ai lava whapena, o liki la itiane nā. Ia, e alua lava a le vava i eise whainga. Ia, le ele teimi e pā ele swau uina, ma masa alo. Ia malea o ngā loa. Le ala nā le ino whai atu le vaso na sei mawatu nei. I le mātala noanga fo i male, li fo mai. O tu la whanua whaavao ma lo. Ia nanai Dr. Yatsi. There should have been a time frame. E iei le teimi. Whaatapula a ma whaatulanga e tau ona whaatino ai ia ngā yoinga ma ngā ruenga ia. Ave ese mai o le suavai. O le suau. Ma le si i ma lele ese o le waa. Mai le alititai. Ma toso i lunga lo na taula. Lafo i iai au taota ia o ta whea mai le mea leo o ngoto ai nei le mea. Ma nga i atu ua pei o ni tae tawhe fo i lea i lunga o matawhanga. The cleaning team should be there every single day monitoring. Ma i lātou o lātou mata i tuina ma test le swasami taimi uma le aso. Tangata o le nuu ma le fono whaavaya lea nuu ma lea nuu o le atu sa fata se i tau i oisi E ta tau o na lātou wofo i lātou e whaia lātou whaamomonga ma whaape nā foi o na test le swasami ma wawa ai le ngātai whale le taimi e mau ai le tai. Ia po leale ma mau e te alua i ngātai, a le asau tilo inisi o fi ngota, ta mai paa ma ta mai a fo i e ua pepe i lungo o le taita fola. Ai, o mata atu fo i mau whaita tala atu. E le tūlanga sa iai i le whawhau tupu o le whionga i le Parliamentary o le malo fiti, the Right Honourable Prime Minister Sitiveni Rambuka. Ina ua whawhau tupu le swafa tangaloa i le elwaa. Ia, se bea tāua whaalolonga fo i le nuu sa whai. O wawa ai e tuai le tō tele o i lātou te masan iai, ma mafuta fo iai, ma wawa la lata, o no sotanga, le whionga ia salava i mili, ia, o whaafeao soro ina mai, ia le whionga i le li i pāle mi o fiti, whamai le tala Rambuka, le au waa, now is my village. O le a o tau a veina le nei swafa i le mamalu ma le whaaloalo e ta tawai i leo langa atoa. Ma o le a le mawhai o na toi whaangaloina le anga le lei o le nuu o loo nuu o le au waa ma le nei swafa ua whaapale ai o ia. Ua loa ona osi e le sunga i a mali e toa ma tai o le malo fiti, lo tātou vānu nofo, ai maise o tātou a inga masotanga i le tele o tausanga ua mawai. O tau sisile il mesa whai le sunga i le nofo le mali toa. Le aise atu nuu o le vasa Pasifika, ele i o i ai le sunga i le mali toa, ma le lei o lātou sotanga. Ia, e whapea nā fōi. I o na ngafa, ua ta ngafa atoa, le Pasifika, ma atu moto le Pasifika, i ngafa o le sunga le mari atoa. Lea lai tala noa iai Rambuka. Rambuka said, for many centuries now, our leaders and the great Mariatoa have been a bond, have been a bond between ours and yours for many, many years.
sunga le toina, sunga le mali toa, sa au sia le vale lei ma le vano nofo, mātu motu o le Pasifika. Lea lava e mori mau i ai te itai, ua tu la i le foe le nei vai tau. Ai foi la u wawa yatu, ma nei o le mori mau, ma nei le sauni ngā lotu, ma nei le launga. Ma le whaapa ia ina e le fionga le ati e kupo. Ia le nofo, ma le whilo inga le au waa, ma le au malanga fiti, ma le ratu palmia le tae nei. Ia, sa nofo i le sui palmia le fionga ya tuala, te vanga Josefo Bonifacio, ia, mamalu o i lava me uma. E o lava i le tupulanga te lava uma le whanau laiti. Sa lātou lagi ina le pese. We are the world, we are the children. Sa vali lava i o i siti veni rampuka, mafusi whai a onga, matango atu mafusi maita maiti, ia lai pe pese. Ia, e o ngāfo i numanai. Ia ise me fina ngalo i eile au waa. Ia alu le lātou aisi ngā tupe ia rampuka malona malo. Misel taimile nei, ia. O le vela whetau i ngā whenga tua nai ma le au waa ma sale moa. Kai mi kong waringa i kouke o sa whaia e lo rampuka. I singa kasi le milionga. E fua i kou whangua. Aia, whapea se mesel me leo tala noa tuai. Te mi tonu wale nei. Mai, o le teimi foile nei, mo lewa na tau na tū se ofisa o le ampasa o pele tādia i to tonu o Samoa. Ioi, tau na tū o se ampasa o pele tādia i tonu o Samoa. A wana na tū o ina, o latu ro lesi o luatunga o sulu ro i ai, mo kifa i ai. Alofa mai, neua umana, whae ia mawhafo tupu ia King Salesa. Le tolu, il swafa tui tau mesina. Alofa me mais ko milionga se so sangi, le si piko le au, ko ngā kongo le ra whai ia, lau papua. Me umana tātou te e whaia, awa o lai whaile a nganga le lei. Ai uma fo i tātou to e sulu whai ai. Tā ua le nā. O le osi o singa lena tā ua Stephen Sitiveni Rambuka. E le sunga le maari e toa. Ma te tai o le lato o tunu. Whapena fo i te tai. O le malo tonga. Le tupu o tonga. Toru tupu lai. Se ei Samoa i le fono le nei o le jokam. O le tupu o Westini, o le tupu o Tonga, ia ma le tupu o King Salesa o Pele Tania. Ia na whai ula i lo wawa etu, ua eli maile lua. Ai aluatu sto ina le Parliamentary o Sitiveni Rampuka. Ua tuto o aile la au, o va tu pea se mango lenko ko me il ko inga inga. Mwhai Rampuka. I le au manga wangutia. Ia tautua nā ma au tau. Ia fui le la au nei aso uma. Fui le tai au, fui i le afiafi. E Rampuka. E le atoa se masina, ai fua mai le mangole. Toto tonua i nā i le vā. O le tua oi. Leo le atoa. Le ata fua i eifanua e tau i uta le tua sivi. Ia, le nā, hei tala maalia le nā le fono o lo o whaata oto nei, ia ma lo o whaatino le tātou tunu. O le a tātou woi le malolonga fo i mai. O no tau sila la ia lea, e le ulua i taimi, wa wala au ina ai, sui te itasi umalawa, o malo e 5 maleono. I le ulua i sauninga o le tatalaina alo ia o le fono malo o le taupulenga e 5 maleono
i le whaamalunga a le malo tele o pele tadia. Ia, tatu wola le malolonga lea fwoi mai. Ia, ona tātou wa siasi le iai. Ia se o whaailo atu ia te oe nuu. Ia, e fio mai ei lea sui, ba lea sui. Ia, e toi whatalofa ia te oi, i le whaafonga tāpua i fo i le tunu, ia malau mai moanga, malau tāwhaonga i lunga, o le apia fōlinga, ma le tātu YouTube channel, ia e se fo i le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa's fulima i watolu a moi au kilani, ia ma le atau savea, ma le sunga, ia la uli, Isaac Paunga,
Ia ma le tātou polokalame o le Tanoa Ava te maua i le sao. O te fia whaatepa o tau ta mamtina matua. Ia, a mese i le mamalu o Samoa lo o whaafongafonga mai tawhai fio le rarurangi. O le urua i teimi le nei. Ua wala aua i taitasi suafa mātu nuu o i lātou. E 50 maleono o sui mai malo ese o le taupulenga a pele tadia. Usi mai le whaafonga. O le whafonga o le aso o le fionga i a pesta no mea tate simi. Ma o ia fo i leo le whaalulunga ma le ofisili o mata upu o le vao malo po le internal foreign affairs. Ia usi mai le whaafonga si tau mwhaiatu. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Ia le na, le fionga le na i le Aloha and whafonga welcome to the opening ceremony of the 27th Commonwealth Heads ta of marelangi Government no meeting mea held in Apia. simi. Ele na, ua amata o na afio mai, na umumua antu lea malu na malo, ia malana masiofo, ia ai ua whaafilua mai ele fionga ele sui tofia. Sui le fono sui tofia, e pe yo le iai ia le fionga, ia tapu sa tele, le mambea ropati. It is my pleasure and honor to invite the leaders and heads of delegations to take their seats on stage. And first onto the stage, please welcome the High Commissioner to Fiji of Kiribati. Ia, o le uluwai sui le na o Kiribati, o le High Commissioner fo le na o le malo Kiribati i le atumotu o Fiti. A ui ai a tātou teine le na o lo lātou ngā rurue, whaasino The High tolu lava. Commissioner of Canada to the United Kingdom. O le ampasa le na o le malo Kanata. O tau sila tu le au le lei ma le mātango fie, i o lava i le au whainga ruenga. The Secretary for Foreign Affairs of Mauritius. O le sui le nā, o le whainau tusi, o le matanga ruenga, o mata upu whaabao malo, o le atunuu o Mauritius. O tau sila tu iai le teu teuina, o le stage, i ama le nofuanga o loo anga i iai, The Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs of India. Ia, le sui le nā, o mata upu whaabao malo, ia ma mata upu whaalo toi whale. O Saina, o i o Singapore i tutonu o le malo o Intia. The Ministry of Transport and Communications of Mozambique. O le Minister o matanga ruenga o Whenawaiga, mai le atunuu o Mozambique. The Foreign Minister of Nauru. O le sui le nā o soa nei, o le Minister o mataupu whaavā o malo i whafo, mai i le atunuu o Nauru. O tau sila atu iai Samoa i le mātango fie, ma le matautia. The Minister of Foreign Affairs of Zambia. O leisi lea ua ngai mai o le sui lea, ma o le Minister fo i lea o mataupu whaabā o malo, mai i le atunuu o Zambia.
Manatua Samoa o atu The Minister of Foreign Affairs of Malaysia. Ia, o le sui le nau so ai, o le minister le na o mataupu whaavao malo, mai le atu nuu o Malaysia. Ia au tau sisila tui Samoa i nei sui umai limas fuma le ono, o le whailonga fo i lea o le matautia. The Minister of Foreign Affairs of St. Kitts and Nevis. The Minister of External Affairs, International Trade and Diaspora Affairs of St. Lucia. O le minister le nao mtau whaavao malo o St. Lucia, minister foi o mtau pu whaaloto I whale, minister foi o whenau inga lau ele ele. The Minister of Foreign Affairs, Trade and International Cooperation of Malawi. Ia, o le minister le na o mataupu whaavao malo, mataupu whaaloto I whale, minister foi o mataupu o whewhaatawa inga o le tamaitai mai Malawi. Kai au le leia mangkeu. The Foreign Minister of Barbados. O le minister o mataupu whaavao malo mai le atunu o Barbados. The Minister of Foreign Affairs of the Solomon Islands. O le sui so ai o le minister le na o mataupu whaavao malo mai I le atu motu o Solomona. The Minister of External Affairs and Foreign Trade of St. Vincent and the Grenadines. O le minister le na. O le minister le na o Belarus. O whewhaatawa inga ma taupu whaavao malo ma loto I whale. O le silafia le atunu a ngai ane I lunga o le radio. The Minister of International Relations and Cooperation of Namibia. Minister of whewhaatawa inga ma taupu whaavao malo ma whewhaatawa inga mai le atunu o Namibia. O nei video sumo lo ilunga le Radio Samoa ma le au nanga a le Radio Samoa mai ia pia e mawhaio na nga iei le mamadu le atunu e mai moa masilisila iai. The Minister of the Interior of Cyprus. Minister lea wa whaula nei le minister o mataupu whaavao malo mai le atunu o Cyprus. High Commissioner to the United Kingdom of Botswana. Ngai Afrika I le atu nuu o Botswana. O le minister fo I le nao mataupu whaavao malo ma whewhaatawa inga o le tamaitai. Ia, o le anga. Special Foreign Affairs Advisor of Bangladesh. O le sui le nā o taupu whaavao malo whapea fo I whewhaatawa inga mai I le atunuu o Bangladesh se vaenga o India. High Commissioner to the UK of Grenada. O le sui komisi lea o le malo Grenada I le malo Peletania.
o le tina ma le tamaita. Deputy High Commissioner to the United Kingdom of Sri Lanka. O le sui komisina mai le malo Sri Lanka. O le tamaitai. Foreign Minister of Belize. O le sui o le malo Belize. Le minister fo i o mataupu whawao malo. Ye wawai atu te maitai umai o matanga luenga ale malo. Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica. O le minister o mataupu whawao malo. Ma o minister fo i o whawhaatawa inga. Mai i le atunuu o le tama pese fo i lea o Jamaica. Le tama Bob Marley. Prime Cabinet Secretary for Foreign Affairs of Kenya. Minister o le kabineta mo mataupu whawao malo. Mai le atunuu o Kenya. Le sidi o na sawa o na tangata. Wawai atu le sui konusula o le malo Samoa mai o kilani. Stasi o te maitai o lo. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Pakistan. Sui Parliamentary. Fatasi ai ma le minister o mataupu whawao malo mai Pakistana. The Vice President of Nigeria. Sui Palestine o le malo o Nigeria. Na wa faula. The Vice President of the Gambia. O le sui Palestine o le malo Gambia. Na wa faula. Ya mafiu mai tonu. The Vice President of Seychelles. O le sui Palestine le na wa faula o le malo o Seychelles. The Prime Minister of Singapore. O le sui le na wa faula le taimi le rei o le parabia le na o le malo o Singapore. Kau ngā maiska ko vale le ngā tōne. Prime Minister of Papua New Guinea. O le sui mamalu le na wa faula o iai foi malana ula fala o le parabia le na o le malo o Papua New Guinea. Prime Minister of the Bahamas. Le sui le na i lona ofulan moana o le parabia le na o atu motu o le Bahamas. Prime Minister of the Kingdom of Tonga. Ina, yo mai, yo tātou e tulangi le paremia o le malo o Tonga. The
President of Guyana. O le soi le nau whaula o le Palestine o le atunuu o Guyana. The Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of the United Republic of Tanzania. Nā le sui Parliamentary ma le minister fo'i o mataupu whawao malo mai i le atunuu o Tanzania. Vice President of Uganda. O le sui tamaitai le nā o le sui Palestine. O le malo o Uganda lea sa avea ai ia Idi Amin ma Palestine matautia i lona vaitau. Deputy Minister of International Relations of South Africa. Le sui Minister o mataupu whaavao malo ma le loto i fale mai Afrika i saute. O le tamaitai. Vice President of the Maldives. O le sui Palestine le nā o le malo o Maldives. Deputy Prime Minister of Malta. O le sui Parliamentary le nā o le malo o Malta. Minister of Foreign Affairs, International Business, Trade and Energy of Dominica. O le sui minister o mataupu whaloto i fale, pisinisi, whapea fo'i mataupu whaavao malo mai Dominica. Second Minister of Foreign Affairs of Brunei Darussalam. Minister o na lua o mataupu whaavao malo mai Brunei. Ia mo le silfia o Brunei le nā mai le Prime Minister of Fiji. Paribia o New Zealand. The Right Honourable Prime Minister Christopher Luxon of New Zealand. Prime Minister of Australia. Li Paribia o le malo o Australia le nā ua whaula. Ia, o la tātou sea tu le tātou malolonga, ai o lo whanga solo pēr le tātou video le nā. Prime Minister of the United Kingdom. Radio Samoa YouTube channel, ia ma le tātou Facebook, ngā ruenga o lo whatino mai e le au unanga. Ia, ma le tātou sui ia pia le sunga ia LJ Loresio. Ia, ma nisi fo o le au whainga ruenga e pēr le iai au tunga vaia, tipi au tunga vaia Asia, o le fiona President of Ghana. Maina vai.
the Prime Minister of Antigua and Barbuda, the King of Eswatini, the Prime Minister of Togo, the Prime Minister of Trinidad and Tobago, the President of Sierra Leone, the Prime Minister of Cameroon, the Prime Minister of Lesotho, the Prime Minister of Vanuatu, the Prime Minister of Tuvalu, the Secretary General of the Commonwealth, Secretariat, the President of Rwanda,
the Prime Minister of Samoa. His Majesty, the King Charles III, Head of the Commonwealth. Please remain upstanding for the national anthem of Samoa. Ya le na. Ya le na. Yo, tu watu se i o tō mai moa ma mata fo'i i le mātango fie o Samoa. I tāpenanga o lo whaia nei ono le whanutanga le nā. A mā lo le taupulenga. Ai au tō sinsila la iei. Tele o isi atu nuu i e fōulau. Fōulau whārong. E re ropo whebe e o mai e isi tangata. Ai e o no tō mana tū ai lea i le vaitau le Roman Empire. Ma le teimi o le tamaloa. Alexander the Great. Au tō sinsila fo iei. Ole atu nuu o Peletania. The Great Empire of Great Britain. Yo, to titi fo ya so ole lalolangi. Ile pule anga a tupu o le malo o Peletania. O tua i le Pasifika, lona mae a. Maso na whai e mai tātou. Au i o lea, ia e tā ua tele. Le nei fo i whai ungo le vai aso o tātou wau lia mai. E a tō i eile se lau tolu sifulma le whātau sanga. Talu o na wha mamaluina le aso whainga ruenga mō tangata whainga ruenga. The Labor Day weekend e umi ai ia matala tala ai aso e malolo i ai tangata whainga ruenga. Mana tua fo i le tala le na o wha matala i tausanga umalawa e wha manatu ai i le Labor Day. Po le Labor Weekend, na mafua mo le to ina Samuel Pratt. O le to ina lea, o se tangata faufale mas tangata kamuta. Ai sanga lua stasi o papalangi i la loi Wellington e. Wa umi o na ngai oi manga lua i le whainga o le fale ma le pāle a le tamalolea. Ai le leilo na tongi e o lava fo i isi vai aso, e le tongi o ia. O le alala lea na tewa i lo le to ina. Ena ua whai atu i lona tongi. Ia ai o te ngia o ia e le pule. Ta māloa o na ia le whale lai whau e le ta māloa Samuel. Lala mena tupu, alukulo Samuel ku u maanga sa mala o langa ili o ana mea uma. Ana mea whai ngā luenga, i le pea kanga langa sofangua, punga lunga sofangua, alulo. O le te vanga nā po le te vaanga le nā. Ale li le to ina leo Samuel. Na latua i loa afe loa. A o faa ingoa pa pia i le nawa i tau. E tau o papu. Le sau mai le upu pub. It's a public space. Sau mai le upu na public. Au faa pupu o le papu. Ia wai loa uma le au ai pia mara au ai ava mara au ai papu i ere. It's a public space where people and the public meet after work every day. Pe o le whare pia lea. E a ngā ia i el kemi ngā lai whaipulu o kamsa sa au i asu ia.
se lau tolu sifuru ma le whātau sanga talwai. Ona otu lole o tangata whai ngā luenga nei. Ma ua tala noa ma whaasoa ai i ngā luenga le aso o lātou whaasonga o lātou whiwa. Ai maise, ua tala noa ai pe whape i ona whaatino lau ngā luenga po le lei lau boss, po le asa tūlanga wha le tonu. Ua tala noa ai le, whamatala lo e Samuelu. E Samuel i ana wo uma i o le au kamuta. Ia maisi fo o le au whauwhale. Le mea le whai e lana pule i ate ia. O le tinga ina o lana ngā luenga. Ai le leilo na tongi oisi vai aso. E le tongi o ia. Ea wato o tele ala tangata. Mai lea lau ma lea lau o mai uma i. Wa tala noa po lea le pisa isi to ina ia. A le tala noa. I le leanga o le tongi. Ma le leo le. Ona whaia ia sto ina Samuelu e lana pule. Ia kai mira ngau o ngā roa kamasa sao ia to ina e whamailo. Ia wa pālau vale. Mai o. Tau na whaiska ko sor ke. Kau ngā kako sa vali. I o es au nge ko erte se whaisa ngā ruenga. Whika lo ma le aso to ina ia. O le a whaia lo ma le lato solo te. Ia o ina ana whaia lo ma le solo te. O mai i maistanga ta whai ngā ruenga o lau whai whāto anga. O le au whai pisi nisi. O mai i le nei ata mai me whātau waa. O le ita o Samuelu i le leo lona tongi. Ia ma le tongi o ia isi vai aso. E lana pule. O le mea nana tupu Samoa. E o ngā fo i lau tau whaafonga mai. E te malama mai wa. Listanga tai maloloa le Labour Day ma le Labour Weekend. Ma lona le malama lama. I le tala whaasolopito pena whape i o na tātou taunu mai i le whaamna tuina o le sao tā ua o tangata whai ngā ruenga. So se ngā ruenga. Ngā ruenga i le ngātai whale, ngā ruenga i le vātetea, ngā ruenga i le lau ele ma le tua sivi, ma tua maunga, ma tua vau. Ngā ruenga e whae e le tai, ngā ruenga e whae e tua vau, ngā ruenga e whai i le vātetea. So se do fuangala. Mela na tupu. Ua halu le tala i tua. Ma ua talia e le ngona o tangata whai ngā ruenga. Se kile mea ala wari i e whai i kanka whai ngā ruenga. Whaapolonga, whaatinga ina. Le tutongi, le conditions and the working environment as well. Wai o i lea mea whaatau waa. Na whanau ai loa ma le solo te e tele lea i Wellington. Na tāpunia pisinisi. Tau fia malanga, public transport au wala i le train man foafi. Ma ta vale, le se mea e toi minoi. Yo. Aso ato o whaile belena. Feita ista ngata e o na ia pisinisi ma company, wale otu tangata e whaingaruenga. Na o le whamsinonga le mataupu. Sau e lo ma le tala ma le whamsinonga. E tā ua tele, sao o tangata whai ngā ruenga. E le mena na tupu. Na whanau mai ei i nā male pāti wha au whai ua whai ngoi na nei i o nāso nei. O le Labour Political Party. E mana ia. Le History 101, ea. O i nā, na whanau mai ei. Le tūla whono e whaatawa i nā ai ia ngā ruenga ma le sao tangata ngā rurue. Whaatawa i nā ai, ma mea ia wa sau nei. Safety policies ma tūla whono e whaasau, wale le saunga le mua tangata whai ngā ruenga. Working conditions. Se ia o mai ai i le tūla whono o le whaia ma le tūsia le lei o konkalate ma whea ngainga o le ngā ruenga. I le vāo le tangata whai ngā ruenga, ma le tangata e o na ia le ngā ruenga. So we have come a long way, ladies and gentlemen, all of us who are workers, who labor at somewhere, at somehow, na lua e so se tu ai ngā ruenga. Tā ua le sao tangata whai ngā ruenga. Tā ua awa o le ola fo i le nā, male poutu o le wawa ola o le tamao a inga o so se atunu.
Ia na whanau mai loa ma le leipa, ma le pāti o le leipa. Ina ua tutu whaatasi wa whai uni a tangata whai ngā ruenga. Wa whai uni a tangata whai kon kalate, whau whale. Wa poto ma wha mautu uni a tangata whai eletise. O tangata lātou te whausia ia awala mō onu whoafi. Wa whai uni a tangata whai ngā ruenga e wa ai ele soifua maloloina. O le uni a leo o le uni a tamaitai mali i whai a onga. So se mea lava, wa tu la i mai ai uni a tangata whai ngā ruenga. Ma o le malusi anga fo le nā o le pāti whai o le leipa i le nāwa i tau mo le tele o tau sanga. Ai nā lua fo i tala lau tasi ona ua le lei il whaatu langa ina o policies and regulations mani tu la fono e pasia a wale manuia o tangata lau tele. Ia ona whape nā fo leon tu la i mei maisi pāti whai e pei o le national. Ba o pāti ane i e lua o na nāwa i tau. Ia. Alula ia ma te whao ma ewa fia. O le afe valu se lau wiva se fulu. Tusa le nā ma le se lau tolu se fulu ma le whātau sanga ua tuanai. Na whaatu la i mai ai, ma wha ma maluina i le tū la fono. Ma ua ta oto fo i o se tū la fono ua umona pāsia i tonu al mauta ma le Parliamentary o New Zealand. O le a wha ma natu pēr le nā aso i tausanga uma, ma tausanga uma. I halula ia aia, wa i lo le lei. O le mafua anga le na, o le tala whaasoro pito, o le nei aso tā ua, o le leipa. Ia ai tau walunga loa i le aso na nafi e le uma lo fia tala noa i ai. Ona o le nganga whaafitai i le atua. Ina ua toi taliu mai i Wellington, ina ua mai a, ia le tulanga sa wantu ai e tapo ia. Ma whaalongolongo, ma lango i le whaita wina whaalua o le pili a Samoa, a wālo na sitiseni. O le mea na tupu, ua pāsia, le whaitaunga lona lua. Ai ua anga i le malai wa lele, ina ia toe pu ele wa lele, ma fo i mai i au kilari nei. O le talamoni, a wā o le fitu tolu fitu lea na mātou malanga mai i anafi. E le aima se no foa e tasi nā wanoa. O le matua i tumu lava le waa. O le malanga le nā a le New Zealand. O le 5 fitu ono. I le tā o le toi 5 minute tā le wha i le fiafi. E ato le le awha i tū la o tū le wa le lewa uma na iei le pāse se tonu. E whaatalitali se teimi e tau toa fi maali ai le matang. E o i waalele o mai e land, matulau i le mwhai, e toi whaatonu e toi masi, toi awane i tūlau i ma toi malanga, o ese o e ta milo milo. And you're listening to? A tonu e isi teimi, i ole mele nā na tup, e o wholai waalele e take off pe tā mamo e le runway, wholele ina i si tia ma whelelei ese mai le malai waalele. E ilal matu balele na matua tū le lei mo resi tolus full minute. E te wha longo i lau sa wha i tonu e lue wha pēle valele. I le malosi le matangi, au le tū i lunga le tarmac. Le taimia au te ro, pe se wha fia poto le a valele le na wha i le mele le captain. I wha mai, well, ladies and gentlemen, this is Captain Andrew. I will still remember it. This is Captain Andrew. We will still try and take off. Wika fefe. Na on halu lava le valele, alu amata na hola sawa malu atu ai lava. Na ona tau masangi e lunga ne whapea. Na lifi lunga ele. Ele matangi malosi na sau. Hato le valele lona au tafa. Le tūtau matau. Ato le valele i le tūtau matau. Aluange i lunga whaapea ma le meo le apa fo le valele peo le a mafuli. Ona toe le liu lea fo i le apa pe o tifato i lalo le tūtau matau. So le o la u whaitau. A wa o fe ei nei tangata.
O lau whai tau I maua le lea I la wari I. Oh. Ted. E o fwoi ai tangata sa nuna fwoi au tafo. Tā ngofi mai. Lesi tau ina le mafusi atu au ai fusi mai. Lesi fwofine le nal pātua le tau ina. Fe ei. Ai tasi ale leo na o whaalongo lae la wa lunga la wale. O le leo tangata sa moa saura utu tau anga vale. Le le fiola mai. Wai le atua. Wai le kuai whamole mole. Le koe whaia. Au ki kino kong whapea mai. Au ai koe oso. Wale wha mora. Au ai wangangu kamaro. But oh God, please, please. I won't do it anymore. Pero kino kunga. Ka lo whae sole. Ole fionga le kai fongo ya tofi lau tits Daniel kai fongo le fafautua mamalo sam. Fakua. Wala leka ua. Okay. Ya wata tali ene. Ai le uanganga whaaftai. Na mo ini o mata mo o whaiala u te talo le leo ai le o mafo whaumo lo loto. Leli e whaaftai tere lo wanga le lei. O upu e masani o whaia o le whaatafa. O ni au vale. Ma ia e whaamoe le peau langa vale. Peau ia o le ala. A itu ia o le ala. Lena o kongi e kauka lepe le vale le nga mama e markaka. Kangu. E mataunu. Nova kope sa vale man. O faku wari. Au watu. Wa malingi lo I matol te telefono. E mai ka fefe ngi mea. Fangu o makile ko fe lo mi so ko lu mi so fanga o faku o ki kangi. Vai kangi pero kere. No para ai. Si la fia le tua mea. Ya. Faku kele yo o kanga kami o kongule rungo le vaale. Me ko kele ma ko la ke siango le wo fa ola ingai o kasi al le ke siango le me ko e mo para le ko ka eso ya no talo le nana fai ka taile tu e lo wanga le mo lo lo fa mai ya no wenga ele itai a umata to nga wenga le tau na fai ya mala fina ngole na au te pese tu ai pesa Samoa mo to sila ile tu la fono le na tatu wo nei pas a tatu tutu mauai ila fina ngole vatu nei walava I tatu matua na soifua mai le afeli slau iva se lau luas fu malfa se yo o mai le asmo mo yan worry a fe se lau fast fu maliva wa lava le fina mo le nei taimi tu le ava no ina yo tatu ta mama tina tu na soifua tonu le taimi le e fai ai o la tu sitseni ma ia ave e sea I lo ma le tu la fono sfulu tau sanga te nofo I New Zealand ma maua lau sit seni fato a maua leo lau pensiona. E a pēu tō malia ma ia fio mai tātou tū fatasi le mea le nā. Aua nei toi whao popo I nisi o tātou o whanau tupunga mai tangata ia. E iai ale awala le tua. La fo I le tu la fono o Protocol Act a whewe sa lau fitu sufu mal fitu tātou te whinau o tuai. Ai alofa mai. O le musmusunga le nā le nganga o le tua. A wā tātou te toi whaalave lave atu lo isi mea ia. Tali tonu mai. The Parliament of New Zealand will vote and pass unopposed the third reading of this bill.
pe a fai te ustaila me le te fina o tuai. E ui ana au mai le tula fono, the original decision of the Privy Council, British Privy Council, people that were born in the Taimilina, 1924 and 1949, and their descendants. O lesi fo'i ato maa venga whaafafa ma mawhatu le nā. I le whi naunga mō nai o tātou mātua. Le o toi umi no lātou soifua. Le o tai fitus fulu lima, fitus fulu valu. A ngā I lunga. No lātou mālosi o iai. Let's not be selfish. That's an argument for another day. But please, let's give our parents, those specifically born on those dates, give them a chance. Ina mana ia la ia. Ei fo isi fi ngā tātou te fi nau atu ai muli ane. Ai mōle te minei, whawhai ngō fie me uma. Whaile sit seni o to ina male o matua. Malanga mai I New Zealand e whai o lātou siaki. Le tongi ni fo mai mani talawai. Ni tau tonga mani tonga fitinga whai le nā mo o tau ma tātou. Tātou te malia iai ai toi whinau atu les whinaunga, ave ese les fulu tau sanga, e whai ei pensione a tangata nei. Ma maua I loa le teimi lava le nā, automatically. Do you agree with me? That argument is going to be on air again and again, over and over again next week, until the third reading. Nioi, o te au, ele musmusunga le nā le anganga mo I tātou uma. Awa, au te whai atu loa, alai whinau mai lava, whai pēr le mele tātou te whinau, ai whao popo I ma tātou whanau. Tali tonu mai e le talia e New Zealand le mea le nā. I've already been told, if that's the case, o le mea le nā o le au o iai. Al whinau ngā muni, e mawhai, pe a whai tātou te whina wina se pāti. Whai a toa e tasi. Yeah. Whato a mawhai la ia leo na whao popo iei. Ta ngata na whana nau mai sulu ngā titi. O e o ulua I ta ngata. O lea la vea le tula whono lea. Whaftai a fō mai le sā. Whaftai a George Barton, ia, ma lesi fo I George. To ina mātua ia na o, ma awen mata upu a fō mai le sā, peletania. Hei mori whinaunga. Ia le nā, wane ngalo ia te oi, wha mawane lau telefoni. O lea lava tātou te... Lea lelei. O le ua awhatonu lei tu lai wha, mai momori e tuaile nganga whaaftei tele le tātou tunu. Lea, ona o le lei fo I maftanga o tātou whelua e nei aso e mani motu ngā awha foi. Whaaftei atu le tātou tunu. O ne ngalo e ai le tātou whonutanga le tawhatolu o saringa malo I le asolua o le vai fau. O le a whailo atu le no fuanga tātou te anga iai o le saringa malo le a le tawhatolu lea. Iai le whono whautua Samoa o le maftanga so whatasi e whai whiau. Ia whapena fo I le taita inga ma le whamalmalunga. A le pifala po le Pacific Leaders Forum. Te lenga ia te li ai. Ia whapena fo I le fionga le aloli. I le sunga fpulea I semi fpulea. Ia, whamalo fo I malanga. Tātou umasanga I le lo. Ia, te umau pe I le fatu. Ia le tūlanga o nei whinaunga. Ma tu atu fo I luma o le atua. Ina ia musuia te tai o le malo New Zealand.
o lo o tātou whea ngai nei, ma nei whawhitau, ma nei mata upu, mo le manuia o Samoa mo atai au. Lei atau o sa vea, so alo se yuli le ulua i ali i pestata ma langi le nei, Al Harrington tu manu vau la vea. Vea malasunga lauli Isaac Paunga. Ia manuia tele, le whamna tuina, o le aso tāua, o le sao, o tangata whainga luenga. E le stato por kalambe o le nganga i fo whaiva i le asunga fua. Whatua tātou toe whailua i le fiafi o le aso lua. E mō le temi nei, manuia malolonga, manuia Samoa o loo whetalo loa i lunga o le ala tele, ma le ea, ia po le train, po le pasi, po whea lava o lo whaafonga mai ai, nisi o lo fau malanga, ia, mangalo fo i se leo au na nei. Pese tātou ki tau ma vai ai, alofa te lea tu mo hoi. Manuia na rei koe tei, ia sa pati lea so te au. Manatu le mafutanga o e mahu o e manatua maita o tu mawita I lo fatu